You're falling Manatuai oe Ele mawhai nangalo Oh falling alalele Malo manong isasala Wato sina ayaune Hani say talimai Wasaleva ibai Huale manongi Sanglea e ai Tafia vai atue O esa vali mai E fai mato mangalo vai vai Now really far it's I
tatala tala le leo na motu o le pawa e mala malama o ngai olo uingo a fa apea lo na mafua anga atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa tasiva malu lima e te upea I lo uanganga amatanga o le pisingisimo se la asanga male fale aeta ofie matai manatu ile malosi langona ile vai vai mapu maiti na ole olanga Samoa utele fatufu au setala Tau mawhaie atina e Nau nau ia maua selunga nai Atali I leanga leanga Lea I se ono sai mai tau sanga fea ngai pea mawhai ngata Nono fo I malono uta Wa pei I tau se panguta Talape avea I solo molia I le tula pono Fai mai e tafi ese ita o fanue umi o sa olo Pena paana tinati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasiva malui va mapui maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maiti na ole olanga Samoa utele fatufu au setala Polonga e tau mawhaie atina e Nau nau ia maua selunga nai Atali I leanga leanga Lea I se ono sai Tau fi mai wale angai ole auala Sa tau I pea finau I se mea ua moni Aua o matou lava o manono wha maoni
se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai A tali i le anga leanga Lea i se ono sai Mapu mai tinga o leo langa Samoa utele fatufua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai A tali i le anga leanga Lea i se ono sai Sulmaya olma sina Sulngia tuai ita A ofa solo solo na faunga Fe pula fi me fitu olela Angi malu mai le matangi A o tu matangi La upenina Ngoto atu La ulupelele Toi fieva aia fieva aia tu Isi o tino e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna lule o e Po o feo e ai Ta mai tala sio e lo mai Timana tua lau masan Pe a umana tua fiafi Fa ai u ise u papo ai E te fai mai lava e alofa Alufati so setasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana upeleino Ya auto fe alufani Ya mana tua latina peleino Long mali umatangi For imai No utama peleino For imai To fieva aia tu Isi o tino e Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona
sio ilo mai. Tulau e haka tulau, haka manga no mai, te tamana yuna vai vai. Ngotoi hui te moana, I he tonu o te tautoi. Toke lau ai tama, toke lau iki e ke te haka e toi. Kai iki e te atua, na talia e toku tamana. Yeah, you maona o kaola, e ki tota na manawa. Halo koe lomo, no haitau e te atua o loi mato. E mihia lele koe te tamana, I tenei o langa. Te hita e haka langa atu, ki tau ka langa. For to my feeling, for to if you ever I to I to see you tino to my telesio e mona mai. To me see a lonely to my telesio e mai. Tu te pekua kakau, kai langa kita ko te wanau. Tu te takua kakau, kai langa kita ko te wanau. E te aloha, e hainga tae. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Sila Radio Samo le diva hango la woli leo se antia lus ful maliva mi tu te nei le se fulu malelua ele de ya woli fa manu la stofi le fa ta fiti unga wenga tutu ba faiva lo filima be o tofi ye lo to pa ia malo to manu le faiva ya malo folo do sai tutu nga wenga be on fenga yai ele diva hango la woli ya tal sio le dawa mo sina fa silinga malusi mo sina tamufanga le o le tama foi lele umalo e taonto o sina fa malustino a wala toi fa wino wa nga wenga sei mai ya ona e alulona e le to fa hama e malo ya malo le o sai malo le tangwan tai le ding va ngola woli ya e mumon fa malo telinga ya te pe ni yele to ma tanga mai le tai ona leila si yuli me foi stimule ma antu le wota to ma tai le ding va ngola woli si io li fu il July fa il fiafiana nei il programma le a woli ma fonga mo ma le on sai tutu manga wenga pe nga panti ai lo to pa ia ma lo to man mai le valentine si io li me foi il divine ole woli a fi foi le mo sa lunch ia on sa io e la se pangor coffee ia o le mailo ia ma singa io fango vai foi le tau fa te tuai ia le io le manafa pe wala la tatu ia le ngasi na o le io le manafa ele tu sa umaso ia so mo wai tatu se le ni mo le lunch
Ye fo ile so e matwale ai sta tu seleni. On tanto tala doa I me ta o seleni sale. E mata o tiele fa ilonga mo le wa ta tie ma ye nei. Ya le ta longa o le loto mo le fa unga o le neiva yeso. Saua mai le fas fun ma le lima le maua ile solo. Ya le usi iti atu ilunga ile lima se fulu ma le lima miliona tala. Lima miliona tala. Ya ma tu fa le no fe antu nafi. Ya le no fe antu nafi. Ele isa wan nafi ya se tala fo ile a me tona manu malo I sis pita. O le tula fono e pe o le ta ua mai I le so. E au lia lo le lima se fulu miliona tala so sfailonga o le loto. E te tau I le vai aso po le aso na e toi so antu le se ina e te tau o na manu malo I stangata. Lona winga, 5 miliona tala o le timo mole wo o ile mawalunga o le whailonga o le loto tono New Zealand I lea mawalunga matautia. E lopo le ane mea ua whapea I numero loto. Po le mele to tele ni si unta alo, ia pe o le mea foi, ua makua ese ale tūranga le iei le masingi foi le se ia ma o le loto. Ai, o le tala le na. Mo le fai unga o le rive yesu. Ia le lai maua le so, o le aso a tai au ma le astona. Le fa pe fo la e anu fa alu mai le usele. Wa madatua. O le sau lava fa salonga le vaenga le o le loto. Se le lau pasene o la tu profiti, o le fa fo iatu. Ia le community. Ia mi se lava I mo meo fa mo fo ia ta longa. I te tonu lava ia o New Zealand. E mwhiona avi ele tu star sanga. Ia o le maua tu e leo se so swani. A o le tūlanga le leinda. O le toe wha fui mai. I tangata lau tele. Ia le tele o polofiti. O lo maua le tātou loto I New Zealand. Ia o le wha ilonga mua muana. Mo le wha unga o le vai usudi. Makua makau ki ale maua lunga. Ia mai te tau. Ona manu malo ai. E ele wha mai mai. E ono manu malo I tangata sto tele. Ia tānu sia. Vai foi le. Ia se I tau so sani mai I tātou le riva I tau. Ua makua whainga ka leo langa matangu tā. Ia la soifuanga le tau te soifua. Ia mau tātou walai. O le tala fiela na le me tā ua le seleni. E maratua. E wha anu mua ia la ua seleni. O na wha mua I leo lau seleni. Ai le wha pe foi lele wha mai. E ka fia mano le loto. Ai le aise pepa loto I whai. Ia lono winga le ase me e tupu. Ia o le tūlanga le da. Ai I le manta upu matau tia le tūla I maima ua matua tele I tu singa. Tanu ona tūla I mai le manta upu le rei. Ua afia tuai Malaysia avea ma komisina o leo tanu I nei. Le li lea e suafa ia Costa. Le ana wha ma vai. Aianga I antu e avea ia ma ofisilio stasi o wha la putonga le maloni sila. O le taimi nei, pe ona ta ua lea mai lea sondafi. O laua wha malo lo ia le li le da. O laua tfaie. Alua malo lo on leave. Se I wha ngā solo pēr suenga. E pe ona iai ia le lipoti. Mai le Independent Police Conduct Authority. Pa mai o le lipoti le dei se lau tolu surma le lima ona lau pepa. Ma o lo o wha ai loa mai iai. Ia ngā ioinga. Sa whaia lea e ofisa sinia o le matanga luenga o leo. E le I mawhai ai o na lato whaia se ngā ioinga. Ini tuua inga matu ia. E pei o na whaasanga lea I le sa avea ma komisina lango o le matanga luenga o leo. A New Zealand le li o Max Skimming. Madatua. O le tua inga mua le na lia e mai ilunga le na amatai lona vivish. Manuelue ma le tofinga o le sui komisina. O le maua to stangata o le au whainga luenga. O ni anta e le fitau. Mai sa le tatau o na iai ilunga o lana computer. O inala le na amata mai iai. O na sau ilunga. Ia le mata upule ring. Ai ina ua susu e antu lau pepa mua o le mata upule ring. Ma wha ngā solo ti el susu enga. A le vaenga lea o le vaenga tuto. Tasi le whangi susu enga le mata ngā luenga o leo. E le na o le pauna o le mea. Sa whai e le komisina lango leo. E fua, I le li poti pe ona ta mai. Pa mei o le tausanga e lua fes fulma leono. O lea sa va pelea ona whai ai se la wei. Ma se tasi o tamaitai. E lua se fulu tausanga. E titi mai ai tausanga o lea tamaitai. I tausanga o le sui komisina.
Ia mai sai yeila ma tua inga mantu ya. E wha atu tau lea i le whai a inga wha malosi. O le tasi nao vaenga, o le ua matua i ali a e mai lunga. Ai ina ua whesilingi ia le tūlanga leo. O le wha pia mai le lipoti. E le ai ma se mea wha pia. Na whai e yeise su enga, a le matanga aluenga o leo leo. E le nganta i leo le fsota inga, a le matanga aluenga o leo leo, ma le ofisa o le minister o leo leo. Sai ele fa tonunga na fai se tasi o tangata i tonu o le matanga aluenga o leo leo. Ia aua lava. Ne ia o le fesota inga o le matanga upulering. Ile i minister o le matanga aluenga o leo leo. Ia o se makua maka uki o le koe ngā me whampea. O le tātou te. A wheo nei te te. Ia o le fuke ke. Le anga o ngi usila le kako ke iei. O ni usila le tātou te iei. Ai a fai o le mele le sa tupu i to tonu o le matanga aluenga o leo leo. Sole ta fefe. O na fisilingi ai la ia le pefia ni mea whapea. O le sa ve uila lo le kapita. A fai o le iei le tua inga lea. Ia wai, na fai a lea o le maali e le matanga upu lea. O le sa ui tonu o le ripoti. E whapea mai. Na umala ia leo nā lia e mai lunga. Ia mo meo tua inga ia. Ala tamai ta ile sa whaile la wiwi. Male komisina langulang. Ai whaasanga antu le matanga aluenga o leo leo. Mamolia le tamai ta ile. Whamai. O lona tu ina ni upu mali whaamatalanga mariata. I lunga o le social media. E le ngata i leo ni emaili sa ia tu ina antu lea. I le komisina langolango leo leo le dawa ita. Antu ai malona to lua. O e whaamtalai e le mele utupu. E tu sai tangi atu le tangata i tu ua inga mantu ia. Ai le liu mele matanga aluenga. Whamai, e le io o e makua ama le la mo lia ilo ma o e le tula fono. Ea, o le mea la le ua o mai e le temulti. O le tātou te whaatali. Po o le a le tūlanga, o le a o. I le komisina le whato a wha mawai atu. O le matanga aluenga o leo leo. Le anga o le wha meile lipoti. E iloa uma masina fia. E le komisina manisi o le matanga aluenga sinia i le nāwaita. E pe o le sāno i le ua avenei ma komisina fo o le matanga aluenga o leo leo. E kapkele o karangoa le matanga aluenga o leo leo sāmo. O le tātuk te talano i le matanga aluenga o leo leo New Zealand. An tātuk talano le matanga aluenga o leo leo New Zealand. E le stamai mata upu le tātuk te talano ina. Ia mai o lo whanga solo pe i le whaamsidonga. O le sa avea ma komisina langolango. O le matanga aluenga leo leo leo. Se mea i nā matautia. Le ima se si e whaapea. E ise me whaapea tupu. E o le sila la sanga. O le tātou te whaatantali. Po le a le sala. O le a le mata upu le la o le a le whainga. Le o le a o tiai. Le sa avea ma komisina langolango. O le matanga aluenga leo leo. Ai fefe e pe ana whaapea. E le maua mai ata ia ma meia. Wa sau nole li ile wa avea nei ma komisina o le matanga aluenga le taimini. O ila ua en tolua. Ma le sa avea ma komisina langolango. O le sa ntau vae le tofinga leo le komisina o le matanga aluenga leo leo. Ai whailau tala. Fefe e pe ana whaapea. O le ana manu malo le sui komisina po le komisina langolango. I le tofi. O le komisina o le matanga aluenga o leo leo. Ta fio lai. O longa winga makuale ali ya imese me ilu. A wae whaile me le ta o le wha au fiufi. O na wholo mai eile i tua ma le mena ta o le tau wha fifi. Kwa le fefe skulafo. E fefe le toi ngā tala fo ile le angor ka mamako. O mea le tutupu tono le loto i whane. E fo le mea ile matanga aluenga. O le mea te fifi ai. O le eile vaenga tuto tasi. Ale matanga aluenga o leo ni sila. La tau te whaantinoina. Ia su enga whaapea. Ia na paulane me tau wana whai. Tātou whaantari. Po o whea la le mea. O lea o le a ngā ia tuie. I le whaasalanga. Ma o le stangata le tau nama ilu mai whai. I su enga. O le sa avea ma komisina o la matanga aluenga o leo ni sila. Lewa pale menei le tofi leo le ofisili. O se tasi o whaala potonga. Tuma o tia le mana o ni sila. Ia wa o le mele tupu. E ki ngā inga ngai leo fau e o mai.
Ia fio ai fu ile su e tangata ie sawa la ko ka val fa mi misa i lungo le awan fa misa i fia ma fia ora fa fia na usta i leo fu ile leo matua ia po le leo la ta pe a fa pe o me ia le ali ai mai ile ni vai ta ele ia ma se senga ia ma me ia o no kapi ia po fa na putonga ora fa fia na usta i tu sui o fa la putonga ile lau a fonopo le teta pe va pe ye bien va pe tu lai mai ia ai sa o ile tala le to ina vo ile sa fa ilo na tali ina o tele tu ye tala isi to ina ile tali ile ile to ina ona fa mai lo le to ina vai o le mea ngai ili si me ko ke pole fu o ko mea na pa wa le mea o le te fa ilo o tali e fa pe a tali ia e faia le mea leo te faia tua. E au te faia, ia mea au te faia langa i kere me faia. Masano e tai whapena le mele tupu tono i le mutanga alwenga o leo. Kalo sia, e leo a fia tua. Ia manisi olo tātua, tutongi tono le mutanga alu.
Fire and Emergency New Zealand advises that career firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Friday, 14 November. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. To see if your area is affected, visit fireandemergency.nz. Beta Drive Doctors, ile taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tole, ka ngā la ukang whaile sa. Ma whaile snapper. Hai, I le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua mauala la whai eiwhi. O ka, upu. Ai, ku pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai, o whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whalei a Felesi au Kilani. E te maua umai tau mawha o le sami. Susu mai I le Whaiva, Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le tae au. A fio mai loa I le kiwi fish, I le Whaiva, Car Road, I Mount Roscoe. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu paseni o le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to fo I le umi e te whao ngā I nai. E mawhai ona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to fo I le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tanto account I Dusila, be la fo sao fo I le Moana Rentals, e whaonga I le Pacific Easy, be whaonga fo I le credit card, e whaatino I le tongi I nolo sa. Mori si whaaptalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu selau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe I le Moana, be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. E te mana e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Over Selau Valu o Fitu Lua Fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lui tau mō le aso. Aua le whaavai. Do not be discouraged. Deuteronome, tolus fulu maletasi, a olona fuai upu e ono. Ia o tou whaamalolosi,
Ma o tau loto te tele. Aua tau te fefefe. Aua foi ne I māta tau I o lātou luma. Aua o lea lii lou atua. Lua te o whaatasi maia. Na te le tu una oe. Na te le la fuai I a te oe. Aua le whaavai vai. Do not be discouraged. E wha se fulu tausanga. O malanga Israelu. Mai ai kūpito. I ka nana le nuu na fola ina e le atua. Ua tau nuu I le lau ele o kanana. I le vai tafe o Yoritana. A o le aso foidea. Ua atoa ai le se lau lua se fulu tausanga. O le soifua o Mose. Fai mai Mose ia Israelu. O le a o tu ina atu le taitainga o le nu. Ia Yosua. O upu tau maa vai a Mose. O nisi nei o upu lawi loa o le tusipa ia. Fai mai Mose. Israelu. Ia o tau whaamalosi. Loto te tele. Aua le fefe. Aua le matau. Awa o le alii lo watua. Lua te o whaatasi maia. E le tu una oe. E le la foa ina oe. Samoai. To e lua masina o la tātou fōlaunga. I le nei fo I tausanga. O se ola. Ma se o langa malanga. Tātou te sopo ia vai tafe. Sa tātou wae I maunga. Sa tātou ifo I vanu. Sa tātou la ina. Matimu ia I la tātou fōlanga. Ai fai mai Mose. Ina ua tau nuu le malanga I kanana. A ole a sopo ia le vai tafe o le Yoritana. Israelu. Ia e whaamalosi. Ia e loto tele. Ia e fina finau. Aua e te fefe. Aua e te matau. Aua o le alii lo watua. O ia na te ina oe. I le la I tu o le vaitafe. Samoa. A o tātou wanga I atu. I le whaai unga o la tātou malanga I le nei tausanga. Wha malosi. Loto tele. Fina upea. Aua e te fefe. Awa o le atua lo tātou ali. O le tai malanga sili lava lea. Na te le tu una I tātou. Na te le la foa ina fo I tātou. Na te tai I tātou. I le nuu pa ia. O le ola lava lea e whaavavau. Tātou te tālo. Lea tu wae, le tai malanga sili mō Samoa. A o mātou wā ngai atu, to e lua māsina o le nei tausanga. Au maia lau fi le mo, ia o mātou wha malolosi. E fina upea, ma fina upea. Tātou ia malaua fio I le nei yaso, I fe au mangaluenga, e manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou wali ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua I nei. Amen. Eluti
In this update, a survivor's advocate says the McSkimming scandal shows just how difficult it can be to be believed as a victim. A scathing IPCA report has found senior police leadership, including then Police Commissioner Andrew Coster, didn't properly address serious allegations against then Deputy Commissioner Jevon McSkimming. Instead of investigating a woman's complaints against McSkimming, they arrested her, prosecuted her for harassment, and imposed wide-reaching suppression orders on the case. He last week admitted possessing child sexual exploitation and bestiality material on work devices. Claire Buckley says there needs to be a refocus on the sexual complaint process. It just goes to show how hard it is for victims everywhere, because there isn't a single body for victims to be able to go to say, I've been let down, help me. The White House is staying firm. The President had no involvement in wrongdoing with the fresh release of emails written by sex offender and child sex procurer Jeffrey Epstein, who died in jail in 2019. Democrats have released a 2011 email saying Donald Trump spent hours at Epstein's house with a victim. Another calls Trump the dog that hasn't barked, and Epstein writes Trump told his associate Ghislaine Maxwell to stop. Press Secretary Caroline Leavitt says Trump kicked Epstein out as a member at his private Mar-a-Lago club. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. Watercare has offered a quick fix for oyster farmers in North Auckland, affected by a massive sewage spill in the Mahurangi River in October. A power surge at the Warkworth pump station stopped harvesting for almost a month. Watercare's paid out $1 million for Aquaculture New Zealand to distribute to the 10 impacted farms. Matakana Oysters owner Tom Walters says Watercare still hasn't fixed other recurring spillages caused by wild weather. They have certainly vexed us this year, but in this regard, at least they've come on the front foot and helped us and said they would. That's news. In sport, First Five Carter Gordon has revealed how uplifting his return to the Wallabies has been for his mental health. The 24-year-old spent 2 years in the NRL at the Gold Coast, but was chiefly sidelined with a neck injury due to a spinal fluid leak. Carter impressed in his first game back during the surprise loss to Italy. He says he's relieved to be back. Having a tough year and really not having any idea of what was going to be happening throughout the year, and then getting a chance to come back to Union and play for the Wallabies is massive and something I'm extremely grateful for. The Warriors will meet the defending champion Broncos in the marquee Sunday fixture at the NRL's Magic Round in Brisbane next year. That is sport. O se sala a se pangota tu fesilia ipe aisea leo ti o se tui na tinga la urupe ua leo ua mafuli le la amsafa apaolo le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu Luwali isi yellow for my wo vai vai. Fiu e fava senga o netinga wo wo ya ua mo atu le sataula ya yo le va ai. Atua o ona le de ipu o winu ai. Mai mau pe ana ma faina toe liu le tai. Lo leo malau kitara se yo toe fa lo ngota si ui ile tailo ua e fai pese a ile lani. Ai ono lo misia o oi e mafu ai lo Fa afeta imanuia le nei ua o sapai ile tale ni sa e fina ua o sapi ma ui le a ai o anganga so fa o emanuia la malanga ui le faita ui le fai be
o se sala a se pangota tu fesili ai pe ai se ai o se tuina tinga la urupe uale ua mafuli le la apsa pa apao le pale uale so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu botu io tie o filo tui tu mama fe elo manu manu ase awe ave ai le safari ma uo esa mawai le fia fia ilo umelo le safatari ya weba ma ipo tinga lava lo le ama ai le manolo awa ya fafanga ipo mafotuama tama wa orisia le tatwa mafutama ai famangaloa isho vai vai sifati wasala tafi malala malanga mawaso nofoa imana tua pea we italo sama silonga ua umala umanava e uila mo se ko fau ke no sa fa ki e au e u sanga le ku vai fai la ku yama fa senga ku la u foi pule fai ko kasia si esi ora wilo ai fare un tonu fu e male ko si ala ko se fai me ka la le bali io la wa e mole u ile sa wa mangoko ma fu ali ma u fango ele ai e ku vasa rangi ai fingao e wa e la u fa ka u kaina wa pong sa fo i no nganu wa le musi au la mepa ka ro fa i ka ma fu ka wa u ma mala o sauki ai o paongo ma fare kala kala yo ma fakianga o muku vangu mala o le la ai le ma kuroi ma ka o mo ngi yo langa be anga ma fai unga koe a maka mai maru e be anga o se aka ai se koe kila i le amakanga ka fia koe kilo aku si o pau au fa ma se o langa kala i kiri ai ma o fisiki so wa a se i yo i koe maka fa ma ngalo la u be kala ili o peke ka se la o ki ma o fa wanga sa ka wai ro nge yo langa o la ka le ki ma u ga ruenga ki fa su mala malama yo mo se ro a ke piko ko ka o ku ya la me fai maro ai sa u be ya si a o si a fa ma be a ma ko e un fai ngata be o se sala a se pangota tu fesili ai pe se le o ti o se tuina tinga la urupe uale ua mafuli le la apsa fa apao le pale uale so mo tu le fa aso ai pule lava o ele a tu botu Shake it, Charlie man. I say Polo, what's up? O sei che ho my brother, kako we on Fabi Bella. So fa na make la mai lau kama manga ya, tawi ale ai masikumbe ile kama alufua iko kongo kalu waile alufa ile kumbe ai ole mafukanga ba ilo iko kongo vale alole sasa au ingo mele nguko ole tawa musu wa kuyai ai fia ula vale fai mai o yele ai o sipanga nena heba waselo wangalenga okapo ula vai ko e fasiela e a femme police la soli ele mala lunga batsi mai o lima be a fai wa e fia be a fai wa e fia oh ma foi le fia Oh,
je fianga o le ring vang ona won't le mai ai ona fa fungala tru I to telephone ma tala tala ngala ngana peritania ile tula tasi la o le ring tali tula lua au da tu to fa popongo telephone ile ngana sa mo it times you know way to do one wheel to falfinga wenga to company po le to BCDC foi o no engal we puno wa ye le dia woli ole aso tofi ai o lewa fa ilo mai fa mai ile se fulu tau sanga taluai. O le tau sanga le da lua fes fulu malirima. Le ana toe fa umi e tuai le taimi e mawhai ona tātou fa ngaina le tusi folau ni sila ile se fulu tau sanga mai le tai lima tau sanga lea sa iai I ona tuatu. Ea ma o lea lai fa pe mai ele fa matalanga. O lea sa toe fa la wiloa. Ia le tusi folau ni sila e au ngā mo le se fulu tau sanga I le masino novema I le tausanga e lua fes fulmalima. Ia mai le nā taimi eo o mai I le so. Ia ma le aso mo le mulile o te se mai le nei tausanga. E o antu I le luas fulmale ono afe mo no tupu ia tusi folau. Ia o leo le afa pe leo na expire. O le isi 4 miliona po le luas lau limas fulu afe tusi folau. O la whapele o na expire pe umalo la te wanga ile o ngā tutonu o le nā tau sanga fau le tau sanga e lua awhi wano. Ia mai o la whape mai le mutanga luenga leo Internal Affairs le ala tau te whaanga yoina le tau sanga ina o tus whalau ni sila ia o lo o la tau tāpere pena I le taimi e toi alua I lunga ia le whinumera o tusi tāno sanga ia ma le toi whaafawina ia o tusi whalau ni sila. Ia mai o le taimine, o le whaapea mai le whaamutalanga. Se fulu ia so whainga wenga e te whaatali e le whainga o lau tusi whalau hui lele pia whaapea. Ia o nai te anu e le process le na. Ia e mana o lai whaatope tope. Ia lo knowing. Ua alua I fo ilunga malita o lau tusi whalau ni sila. Ia a whaila o lena wha whauai lau tusi whalau I le tausanga e lua fes fulmalili. O si aki lau tusi whalau New Zealand tele I tuua New Zealand mo Samoa. Ia pe tuua foi New Zealand mo Ausitalia po ngā whia lava. Ia wae o le tūla whono leo te manatua. E te tau o na ono masina mai le teimi e te anu ese mai ai Samoa. O lai au ngā lava lau tusi whalau. Ia, a whaapela e lea, ia lona winga wale mwhailo, o na stamp fuile le lau wahanga lai sa moa le immigration, ia lo tus whalau te malanga mai New Zealand. Ei whera malisi option mo tātu. O lai sa ulunga o le whisili voilele, I lunga o le pepa le whaantumu ulunga o le whaanele. A whaapea e lo si seni New Zealand. Ia ngā lo saini e lunga o le pepa mai whai, o le tangata si seni New Zealand. Ia, ai o na whamaratuna, I da de te wei fwoi nisi vaenga, le ma alofia, o le a whaantua iei o na whaanga sololau whai ngā malanga, o le nawa le wana e tāpena iei. Whingo fia lewa le whainga o le booking, fwoi lele o le whai ngā malanga, I lunga o le penga te whai lang. Ai o mei o tuswhala, ia e te taua, o na e tango wha le siaki. A whewe o naua whaanga le to ina polo matua le tuswhala New Zealand. O naua to tongi lo na one way, ia po le alu fwoi lele Samoa, no fwoi lea mo sina tolu masina. Siaki po i ele stamp, ale ofisa o le konsula o le tātou malo. O le tātou stamp lena, se lau ono sfulta la le no wa intalo wa inea tuilam, i le tāu le tātou stamp. O le mafu anga le no wha ina le stamp lena, ina ia wha iloa tuan, ia Samoa, o e uma e tue sau ni New Zealand. Ia tāua tui fo I o ile immigration, ia ma I le customs, ele I o le te usta I al tū la fono. Ia wa o le memo, e alu antu whapena malu tus whalau e le system, e le mawhai, ona e check-in I le malawa lele. Tusa lava, pe o nawa umana tutongi lau pāsisi, ma na ia au si kai, o le whai o le papango o lau vali, o lau vati, o le nā popo au kaukaringa, o le mangong o lau whangu wha sausa. E lema whaiona e anu le whainga malanga, se I vanga nālam, ua iei se whaantaranga. Whawhenga o loa ngā mea, ia langa ngō vea I fui maa uia. O le mea lare, e le nei anu wa. Ia, e tiasi asi o I le official tātou konsula,
o le tātou malo i le whalo sa moi mangi ia na wha mana malama i foilia ia malme tauana tātou whaia ia ma whakankanga manau kupe e le whaia fua le e whaile se lengi ranga i le oanu fua fua le manosi ia o le tātou official consula e whaatino ia tātou ngā luenga ma tala whaatu i le fionga i le consula le tātou malo le fionga ia whemanta le malu Bansalu e whaapo le lua ia malana au whai ngā luenga le riva hengo nā uli malo le ngā lue malo le whaia le whaiva ia e tānu siolo manuia mea umai le lofa langa le leo le tua ia whaantala whaantu i foi ia polonga sa lima i nai Hamilton Vauliko yese tu solo Joseph Fantu Lawano ia ma Leticia Tali Mali mautou male mafuto me le riva hengo nā uli malo le whaia le whaiva malo le o sa Fana
Taimi Oceamani, Maperetania. Loma e maesa ilimano, o Samoa ia sa oloto, tamasese, ua malingi loto. Naitina ole mau, ua aula uina ilau. Le tau loto te tele, ele ai o se fefe. E au solo le pongi sa, ile vao e sa ili o tama, e momoli. Nai alato tau mafatanga. Lawaki alangona pesi o iuleo. Ele pule ni palangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la valeta ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Toe pule o e ni palangi tu mau pe mamatala ne fa bongi sa o mata seiva ai le fa kolone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa laua manu o taule loa lawaki alangona pesi o iuleo ele pule ni palangi o la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la valeta ua. Ole mau Samoa mo Samoa. Ele mawhai e vai na tenea le alofa. Ele mawhai, ele mawhai, ele mawhai. Lawaki alangona pesi o iuleo. Ele pule ni papalangi la Samoa. Ole mau a pule, ole mau la valeta ua. Ole mau Samoa
Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Awa ni MC Afasala Lawa tu Saola Radio Samoa le tamu sanga teto fitu ale Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male lima November mai malanta alo le Manuka Rovers in mangele mai le iva le taiao los fulu au malo los yona afina wina le champignon le foi tu sanga malu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lu afe los fulu male lima awa ni MC lu le YouTube Radio Samoa tasi lima iva tonu abo wa mafaiona awina atu nei fa salalanga ona ole langolango malosi ale drive-on construction chemicals. Fafsota inei loa alithia famuina ile olua tasi o falua tasi lima fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos tuatusi Loa Valu Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana tai ngal malmana ile o valu selau found on lua ono lua tasi. Alofa lava Aotearoa o le talafia ua faitiitia nei tausaga mai le ona sefulu lima sefulu valu tausaga le matua o le soifua ua faatinoina ai po le kalame o siaki ma faaato o gaau po o taufale manava e leai se galuega tele te faia e aulia lo le lima sefulu valu i le lima iva tausaga le matua o lou soifua o le a lafofua atu i lau pusa meli ia le pusa mo suʻesuʻega ma faaato o gaau ma taufale manava ma faamanuia atu lou aso fanau ai o le vaega e lelei ai o le a moufua pusa ma mea faigaluega mo le tino ia faata ma suʻesuʻega e taʻilua tausaga ma lafu atu seʻia oo ina e aulia e fitu sefulima tausaga le matua o lou soifua avavei loa ma mau e suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava le kanesa i le amataga e mafai ona togafatia ma le manuia e leai se totogi e vave ma faigofia o suʻesuʻega ma faata o gaau po o taufale manava e mafai ona faasaoina ai ola a mau aloa laupusa e fai loa Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Mai le tatu por kalame o le areto le ole le aso o te fia fo e whawhila i tatu atunu o mawhai o na whesota i mai tatu por kalame i le ne aso malo le so i fua manuia. O le whata otus furu lima al whai upetols furu o lo iai le sina fua i tau whapea o le mala malama o mata e fia ai le loto a whapete wa ai whapetania e hiponinga mai o le me fo o le smile o fo linga fia ia e fia ai le loto tangata a le upula mo o le aso le nei o le mele o le lau fofonga fia ki ka ngwa fa mangaku o e te oe ia e mata ata e ia le fa upunga whapetania se tasi whapea smile is a little gift. Smile is a little gift in a winga Samoa o le mata ata o se mea lofa i titi e mawhai o nga e kuaku i se tangata. You know le lalolangi nei tatu iai o aso taitasi a tonu e te wheilo iai matangata mafatia ua watu e le tua i ke oe e kakau o nga e fisoso ang iai tangata mafatia ma pressure i meo leolanga le nei a o sina uka mai smile po singa uka mai mata fia ku ia te ia ma se attitude ke faalia ku ia te ia le naso atonu ole ama fai ona fisoso ani e mai lona mafatianga fataita inga aku ke fikawi se si le aso ke ba yaku ilo na olanga fa no ma se me pressure ona o se tangata sau penga misa malona to lua ile fale sa welinga luenga ia pena o te ngia fo el pulesini ma ngava mai ke wa yaku olai fa ngongo ia po se tangata fo yo sau lenga luenga a olo ia se me o fa no ai po
a whaina se silona ainga sana whanau ia whapena tupu ai ia po se si fo i lo nga lue le nga luenga le malo po le kampani le ke rakwe vai kunga le whau ai le loa ua makua mole al mangawa le se me ai ua makua wala e mole ke le fia ua e le fia nga lue le reifo ia o ka maka whapena ma itu ai nga a tūlanga whapena o lo o whewa i solo tangata e whikawi le lalolangi le nei e whamangaku mai le tua ia kaika a tonu o iengi a venga o whea ngai mai lato o le tala la duspa ia whai mai o le ata o mata e o mai ai le fia i le loto e le ngata i lo lava loto a e whapena fo i loto o isi tangata o le sona la mo o le asol nei ia e mangakua a whai o e mangaku whakau waa ngai mea whape e le angi mea kuspa ia winga le matata ata vai e whaal kuspa ia whai tau whata o tusfulu lima whai upe tusfulu o le mata ata e o le fia i le loto e le ngata i le loto o le loto o le tasi fo i tangata o le mea lofa la tāua e te tuuina i le si o manga le nei mea ke alu iai ia o le mata ata awa o le songa le nei o le mata ata whai mai le tasi tangata kai pe o le wha e pipisi a whape ke maka aka kui o ngā aka le ngā e ke o kikiro kulesi aka kulesi sa iai le ad foi le whaasala launga sa ilunga le TV New Zealand ia sa e moto New Zealand o le whaasala launga foi le umaroa le movie a punga mai whaasala sa uso o ilunga le TV o le whaasala launga le company foi le New Zealand le AA sa o le whaasala launga o le smile ia mai ia ofa le smile i le aso i se tangata a le maila mangi o le pipisi o le smile o le pepe nga saurunga le pase a maka mai le pepe o le pepe la si e lona la kuulanga me fo le ka oko e fa sanga fa fo le fa mala makele le pas ala ngo fo ilon tina e walu ngele le pas e ki kilo mal pepe fa mas mal le pepe ai ko kala pus le fa finele unga e kule le pusia longa langa kamau la fa u fing e ki kilo fing ma peno pasera la aka mal pepe e ki are wo aka fa mal fing pet ia alu ra fing e ka mas kan kala sa fa u ilunga wala la kumo ka pasia e ki aku fo ringa yang aka mal pepe ki aka ia fica mas kan kala sa aka ia ki aka fo kan kala sa pasek fa fa u aka ko i la ku tawo tulu mar fal fainga wenga fale fo ki aka la ku mai kan ka ko official fa u ma fa yang me e mai fa pelunga ala aka fo kan kala nga aka ko il fa finge le ia ke fe aka mai tanga mai pe ia aka mai nga ki ko sekala ngo fo mal singo fo la fa kan kali ki fo ngale o mai i official ia aka ku ia ke aka mai nga i ia aka ku de sia o le smile la le me fa fa pe ko e makar ka ko pok pe o mai pia tangata ai luas furun ka aka iko kongo pia kelo e o mai fonga o ka fa smile o matangata ia pia fa pena fo i fal fainga luenga ai inga ka ngaka sko lua e ese me fa pena mata mata fia fal fainga luenga e o mai fonga e o maka aka e o le pule pe maka sa wale pule ko anga aka le pule o le pula mo o le asole nei tau ma fai exercise le ata o le me fo e ke como fai fa aka o maka awa iska ko le lo aka lela ya ai ala el taya ya lu e tu lu mo fa aka e aka mua o ya o e smile ya o musa pe ke le fi aka e ku va be fa pe ngai mo fa ya masang yo maka o lunga aka o maka nga ya lu lo le fa ya aka ku ile ene pe le aka fa vale vo le me sa aka fa vale so a smile pe le se leo a afta un tangata va be pe fa malo ya onga ole mata te fa met kala pispai e avatua le loto fia e le tangata le tua fa fitai te awa ole ai se meole ne yo langa te le awa o e o ai le mata ia fai ma vai la awa nga e le community le nei fa fitai su amen.
fa mai le sunga le whaifea. Ia e whia se mea whiwhia I le stangata I le nei aso. Ai o le mea pito I sili na ona le alua I sau se le ni po o se tātou tupe. O lou a tātou I le stangata. Ia e leo whape fui le so ona ata. Fui si le vole aso. A o lou smile le se leo. Ia wai tō te lantanga te whapena. E te lua fe pasia I fui le te wa I tu lana pupula. Pia I se mele e whaafatu ulu le mawhau. A e whita ia I lo lua whafonga e antatu ia. Ia? Na te ia la ia lewa koe aka aka. A re wha uranga ia. E pia o ngaka fui lele ngā ngau le mo le meo le pepa loto I le pōna pō. E tā waila. Ia le mena e tā ua le smile. I wai te le loe oi. Le lo peke aka kulo. Whaafea makakarai o. Sorry. Se o le mele le ua le wana ufia maua le asolani. O stangata fo ilele amana ia maya. Ia wa le sina mele tupula I le vaitau le. Ua fia tanto we amana ia tala tangata I lunga o mei o penga te whailang. Ai ua e whātua tuwai. Ona e fia I le whāsoa atua lau uso na iau au tafa. Ia we. Ua e fia le menga ka o le like ma le love. Ua ngalo ia toi. Na paua le tangata alo fa moni antoi. O le tangata na iau au tafa. Ia. Ia ngā. Waka ko keo so urunga ngā mea maka ko whapea. Ke whai akua o whakamumu ioi. O ola se keli. Manou leiloa. E na uma na mai o le whatu na ia oi. A o kangakanga ngai koe mulua oi. Tusa pele aisau lunch. Tusa pele aisau tupe. E na panguana me tau, o le smile. E le kai loa se kangaka. E le aisa kupe, se I vanga nā lawa, wa e whai atu iei. O ita nei, ua matuale ai stupe. Ia, kusau makaku, I le anka ko kupe. Ai alanga I loa e le stangata. O le walu fua me vasa la lau a mea, o le ama. O le smile le leo, se ute whai atu. Makua le le ia, le awari ia I le afo. I le TL marketing. Le ftalenga ia te tia va pe foi le fionga ia mwangu tia. A wa ole ngana le lava yesi le fatang o le vaisa salap. Ia me le vaita maling. E so ala le smaio le sia walina. Ia me le tau tala saolo ia mami. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Jalvantu ia Lucia pesa minofilia. Eva before ia for I famadule ma tumele divine on there. Holy. Original tanto fa silsilanga le tonu mai le official radio Samoa. Wala le longo puili o lo topa. Ia malo to malu de ya so tofi. La so suma tolu de la basida on November lua fe lo lima. Ja, pe on tanti mai tanto fa lingo le divine on there. Amui au kole maua kako free lunch so le meka ole free final lunch ele temi tonu ale tu wa ia tanto sounding alo tu le sa free final lunch woma aingo au kilani fa maulele ia fa tone ile final community lunch e mo fua ia tau mafavela tivevela fuala aina lava second hand e moenga ma le tele o isi mea nga molo monta e mo fu ile face painting ala fa now Elise tupe e fa alwai I nei aso ua tapareina. O le aso sa lea o le vais fou, aso lusu mantolo o November, e mai le afo le se fulu luanga I le afo le lua I le awoli. Le rofanga e whaiai o le East Dale Reserve I Avondale, e whaiale I nai le kapaka. O loro inga, tu o lotu. On tu te tele I nape a whaia nei talala I na I Avondale, I manu tu tua oi. E wa nefa mai e fuli le tau mawhawela. O te le inoala I eipo le antu e ngā tau mawhawela. Maua antu ai malativela. Maua fua antu ai mafuala awaina. O lava second hand. O ie moenga. Ia mai isi mau mea le rope e maua I ngamale o loa. O le nai te pisi so le sue I le nei vain tau. O
le sia tātou whaasilanga o le whaasilanga mo I lato uma e te punga mai a talataina nofo mo I mai tua tui ngamala talataina I matawhanga I ulu tongia yali panta o le whapeleo nā lala I Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafa o le kelope. O le awhia le tātou taladoanga lona lua I le Church Unlimited Cafe I le tolu pa lima Te Aratu Road I West Auckland e whaia leila stonai a solusu maleiva o novema lua whelolima I le tulai se fulurua I lea wauli. Ma taute wala awa tuai I le awa male whaanoalo I le paia ma le manu yo o tautulanga whaalupe a fio mai matala au mai o lole awa mai o le a le whaatali ai fuafuanga le tātu ainga poto mo se whaasili whaasota yane a tātu numera ia o New Zealand o le olua fitu wha lua o tasi lima lua ono. Olua fitu wha lua o tasi lima lua ono. Australia o wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu. O wha tolulua valuiva iwa lua iwa fitu. Wau taialo seinia e talataina valusia talataina le ala isala noa William Palmer tu inga malava alotu talataina anto ai mai fopo ono sa I Palmer. O le awhia se whaalinga o la e le Pasifika, ma te tau pea po le manu I le te puke o Tara Community Centre I le astona I nei aso se fulwa le lima o novema mai le tasi le awoli anga I le wha I le fiafi te mai mo iai I la e Samoa ia mawha ali ei ia pea ma malu anisi fo I o lewa mai a ona le sitala o la tau suafa. E morisi whaamtalanga, whaapsota yane I le whalatua ia Zabrina Fale I le olu o tasi iwa o tolu o tasi. Olu o tasi iwa o tolu o tasi, ta pena le leilau pea, ta pena le leilau manu. Aure ngā lo sau lo minga o le tusi o le songa, whaatisiai, ia ma le lo minga o le vau filifili, e mawai whaalopenga o Samoa I sifo, tutu wila mamarua. O nisi o talatu o Samoa, o ala ngā upu, o la matafa I o la matai, I le whainga o whaalavelave pe o wha I puiponga, ma liu le osi o singo a inga, Fesila whainga o Paolo, o si whaanohalo, whaalanginga o e kālesia, ma le tele o le gangana o whaanoalonga. E fitu se fulu tala ale tau, na lo official radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e mbawa tu waisa no minga morisi fa mtalanga e bala au maila tanto official teimi whainga luenga I le lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu e pe te alu sa wa oi e whaila oka I lunga o le tanto upenga te whailangi ole shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ia na luantu sa o aleo au tusi ia polo tusi I na ilo tua tusi. O le tātou wha silsilanga mo le muli le watauno mai le e whakasa I vau tupua I whale a lupo. E mantou te wha silsila tu I le awa ma le wha alo I le mawtanga alo mo tama whanau le kālesia e whakasa I vau tupua I whale a lupo I aukila ni nei e whapea. O le au suia le tātou whontanga I le afiafiola sa aso nei aso se fulma le ono o Novemba lua whelua lima I le tulai tolu I le hawauli e whaia lea I le no whanga o le se fulu wha Gordon Road I Papa Toi Toi. Wha me moe o la tātou whaino iai ma whesila wha iai I le aso I le lo whola tua ma le wha no le tele o lo seinia le dei wha silsilanga e le taitei whono ma le paia o le laulau. E morisi wha mtalanga wala wane le tātou numera lea o le olua tasi o vanu o ono iwa wha. Olua tasi o vanu o ono iwa wha. E wala morisi wha mtalanga nai te fia mana mai e winga I le tātou wha silsilanga le da pe o le au dātu I le dei wahenga o le a woli. O nisi nā wha silsilanga le watonu mai le ofisa o le Radio Samoa tasi lima I watolu a mo le dei wahenga o le a woli Roberti mai lanta ma le wahenga I nai Brisbane Australia ma lo le ngā lue
Bali isi na leo ma le la tua vang. O le foi mafu tome le ni vang o le awo. Ia, ma lo le jawa ja. Oh,
lo ai nga e sola sola na poi sa tabuala e a se ma pa ala talata ile pai toto a ole a sala sa vali solo ile ala e o se tene male taula a te le lo ai na lava e mama lo tu malo ala la paga so sola pa se ile mele che dia io ile ala tele no po solo ile ala tele ma si o pongo wata malepe o uma podia sole pa pete dalla neole tama mai meleke o uma na paia tu o se martele tele la vale tu sameme so solo uma hoteile meleke dia io ile ala tele no po solo ile ala tele ma si o pongo wata malepe o uma podia sole pa pete dalla neole tama mai meleke o uma na paia tu o te martele tele la vale tu sameme Fatalo fatu I lau fafong angale nei tu lau le aso alo mai o tatu telefone ua tu fatasia I lau Radio Samoa. O le ipotia mai nei le whaamalo lo le tu mawai o Andrew Costa mai lana tofinga o le Pulesili, le Social Investment Agency, I le o mai au se reportia le Independent Police Conduct Authority whatatau ia te ia maona ngai o inga le taua loa a o vea ai o ia makomisina o le au nanga o leo leo. O lea mata upe a fua mai tua inga o lo a afiai se tasio sui sa avea ma sui komisina I lona taimi ia Javon McSkimming. Mo le sila fia o lea mata upu o lawa lunga nei le antunu o no Javon McSkimming o lo tua ia iso ngā tu la fono tau feu sua inga tu low po le sexual offending fa sanga lea I se tasio tamai tai na o la ngā lulu e fatasi le ofiso leo leo o se savili po le non-sworn police employee. Maua a o le whaia le whaasia lea mawhine sa wheo I la ua, pe na whaia fwoi la ua mawhtanga wha apōli uli. Ma o le awhianga o le sa avea ma komisina ia Andrew Costa o lona ufiufi lea o le mata upu, e pe ona tauma whai ai le wa awhia e li puti atu I leo leo, o ana whaasia whaia whaasanga ia McSkimming. O le mea mata utia I le ne mata upu, o le maua ai le a awhia o nisio suisi nia o le mtanga luenga, I le ufiufina o mea sesea le li o Javon McSkimming. Ma ua whaalia lo lato whaaitu au ma le lea mana ia I o tua inga, ma whaasea lea tamai tai. Ma ua le te leo a whiango I lato nei, whaapea na whaitau masina o tua turtangia ma whaasea le nei mawhine. Ai au noa ma le sue ina. Ma e whaapea sa tau mawhai lava ina ia maalosi lo lato leo, ma tau mawhai lava e whaasesea lo le whaatino ai o le sue inga. Mai leo mai ai o report le Independent Police Conduct Authority na whaamanino le talia ai lava e Costa. Lona malolo ai. Le mai e o whaatala noanga ma le komisino tangata whainga luenga ia Sir Brian Rote. Whaamatala le minsta o le komisio tangata whainga luenga ia Judith Collins. Ua whaalia mai le nei report le matau tia tele o le whaale tonu na iai taita inga. E la ngona le maasiasi pe ana whaapea e maua lona ingoa I nei tua ainga reporti. Whamanino e Collins o se matau upu matau tia tele ma a whaatustusa tu ianga tau sili o tūlanga a minsta e te ai lava le whaipule ma le minsta I nei tua inga. Whamawina fo I le whaate ia ai o le tamaitai minsta o le social investment ia Nicola Willis I tūlanga o leo o atua o nei sa I lilinga. Ana whaalia le minsta o leo ia Mark Mitchell e te tau lava o Natalie Costa I lea matau upu. Whamanino le komisino o leo ia Richard Chambers o le a whaasolo suenga le King's Council I tūlanga tau ngā luenga po employment investigations.
Ai wa faalia foi le tai o le tua le leipa Chris Hipkins lona le fia tele ona o ia sa fa maonia matofia Mick Skimmings e avea masui ko masina. Ai fa popo foi Hipkins e le i o atu lava foi se reporti po se whamtalanga tu saima whaasea o lo o iai tua inga nei. O fōlinga wa aia o le matau tia tele o ngā ioinga i lātou na tuu iai le whaatua tuanga e taita ia le au nanga ma tuu iai fo le taito nunga e malu pui ai tangata e anga i atu moni fe sosoani. Ua whaasala nei le to ese mo le tolu tau sanga ma le tolu masina le lii o Abdul Ahmadi i lona tuu whaatasia ai o ngā luenga e watu ai le tele o ta avale ngau ia i atunu i fafo. I reporti ma le Star News na whaamawina ai o le nei tangata o se li Afghanistan ma sao sulu fai mai to tono New Zealand. Ma olo na au mawai to tono le atunu na ia amata whaatino ai loa so na pisinisi e a ngai le talepeina o ta avale po le dismantling yard i kalai stete ma Wellingtoni. O pisinisi mautu maalo i e tonu o ia whaitu. E whapea wa a fia lona tangata malana pisinisi ino wa ia whaia wha alilo le talepe ai o le oa tu le tolu sumalvalu o ta avale ngā oia. Ma lea ngai tufa ina atu ma avatu i atunu i fafo. Ma ua e valu se lau wafe le tau au whai o ta avale umanei na whaatino ai ngaio i ngā whaasotu la fono. Ta ua i whaamtalanga ma reporti na amata whaatino e le ua whaasala nei i a ngaio inga mai le vaa o te sema lua o lua tolu a ngai le masino au kuso lua o lua whaa. Whamawina o nisi o nei ta avale na maua atu lava i to tonu o nai i tu la a o le i avatu e whaamomoli mo atunu i fafo. Na maua e leo le nei whaatinonga ina walu so lato o se whainga po se raid ili no whanga o le o iai le pisinisi i kalai stete ma o inana wa ai e leo le tele o taavale na ngā oia. I le whamsinonga na ta ua le whina wina e le itua leo e ala i le loia na tūlai mō i lato i le Crown Prosecutor ia Will Tafts mō le 5 tausanga ma le afa whapeai ma le ono tausanga e te tauna whaasalai Abdul. Whinau Tafts e tala whiaunga ona o se ngā yoinga nei ai lona wha moe e wha taunuina ma e leo o wa aia fo i se tūlanga sala mō o le nei a lii. A o le loia na tūlai mō Abdul ia Philip McDonald na ia wha asoi le whamsinonga o ngā yoinga Abdul Ahmadi e le o se mea na ia fuafuaina e le whapea foi na whaia e wha atupu ai se ti ngā i se tasi ma ia wha alia foi tūlanga whainga tālo i ai lona whiangai ai o se tangata sulfai. Whaalia le amata titilo le ali whaamisino ia Judge Quentin Hicks i whaasalanga i 5 tausanga o no le te leo a whianga i olo iai la tau wa a le nei mata upu ma ele avea foi le leo le pisinisi matulanga e alo fia ai le tula fono. Ma ana tui titia mai lana whaasalanga e ala se talosanga tosu 5% o no tulanga ma ale olo iai o ia malona ainga. O lea na alai loa o na taunu mai le whai unga i le tolu tausanga ma le tolu masina. Whamonia le iai o fuafuanga le neia lii e apili le whai unga. Inisa tala whaamanino mai le au nanga le soifua maloloina le Health New Zealand National Public Health Services le whaapopo atu ai o tupe po se leni mo le whaatino ai o tuipuipui o le misela ina ia au fia i latou e leo ni tangata no fomau ma e leo ni sitiseni New Zealand. O lo i te tono le atu nuu i le taimi nei. Tau mawhainga lava ina ia tali atu i le pepesi o le whaamai. O lo na winga e au fia umai tangata ngā luenga whawai taimi po Recognised Seasonal Employees po RSE Workers ma o le awhaia tuipuipui le MMR e au noa masitutongi. O se fuafuanga o whaatino lea ina ia mauti noa le tui TTI o le pepesi o le whaamai o le misela i le atu nuu. Ai meise ia tau fia le ono o atuai i atu nuu tu toa oi po le Pasifika. I le taimi nei ufa upopo atu le tasi o tangata le numera o e wa fia le misela ma o tuai le numera i le 10 Ai ui i le fai numero wha mawina le toa 10 ua wha asolo manuia ma ua le toa iai se tūlanga i ono mawhai o na pesi ai se isi mai ai lato nei. Po le vaenga o ta ule ngana Peritania, they are no longer infectious. Mai tala mulmuli, e silia ma le tolu afe valu se lau whaia onga o taitai o i latou mau whailonga mai whaasino manga ese. O tangata anu mai tu e fio le laulangi, o le au mai whaatasi mo se whanotanga tele whaia mai i nei i au kilani.
O le nei whanatanga o whaingoina o le World Indigenous Peoples Conference on Education. Ma o le taimi mua lea I le 20 tausanga, ua toe talimalo ai Aotearoa ai le nei whanatanga. Le 5 aso le awhatautai ai le nei whanatanga, e pe ona talimalo ai le te wangana aronui Tamaki Makaurau, po le Auckland University of Technology, ma ngāti whātua o Rake. Ma o le awhātautaya I le Aotea Centre, mai le aso swuma le ono anga I le 20 o Novema. Whamauino le amata lea whaamoemoe I se pōwhiri, po se tū ma se anga I whanua Māori, ma se Parade of Nations e awhia I le Silia, ma le 20 anga nu ese. Whaalia teitai whono le nei whaatasinga o le awa ai le pātipati o tū ma anga whaaleanga nuu o atu nuu o le aawai o le ngangana ai maise le whaaso ai o le lumana I o a o onga whaaleanga nuu. O tātou telefona mo le nei tū la whaafutai whaafunga mai, tō whaaso fua. Radio Samoa.
mole so te filo malu. Mole tu feel it in Samoa ya mala mala male ta ngole sua. Le palu ava male sula tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pula ngata la boine ya so. Kasi mana ufa ali ali malu ai ti le fa Samoa una ole nanu. Fa mole mole so te filo malu. Now ya e mawale poto sili sili sili. Awane ya ona olo lua ia sili sili lo loto.
Sufumali na le Levina Records le Nivangola, Woli Sa o Savali Valley, Io Susa Wani. And the problem in a man to Vitawina Alpha Mwanga Langomi. Yaranga su e hani ke de fo ila wo dio la su tofi. Olewa lus fun mal tonu mi du tu te eni ya leng July lua ya na sa fa fo le tu. Is a fan poponga ta tu tala e vai fanua e lenga ngana sa mo e pe ona fo ngada tu ta pe ina ele vango telefoon le fjonga ya lu yeli Aisha Hooch. Ja wala le long pu yeli lo tu pa ia malo o to man. Ja, en toen nou het pena foi tan tu man tu ma ta vale hanga ia tu piki ia le fana wa onga ile dei fo ia woli ole stof il temi tu wa ia onga ia la tu ile ole temi mai ai su enga nisi ole fana ole na wa amtaliala tu su enga ole NCA ile fa unga ole dei fo i tu sanga ja we si le fia ile tu ma wa di tan tu woli el kirisi mas e un man tu lo fo i novi ja tan tu tal no fo ile il pese foi le masinga uso e kamaki police ta porque yo police ta porque ya wale ngar kulia kunga ya onga la kwa pere mapuila lo ya ole tulanga le dai pe yonda sound yo tia ile fa unga ole dei fo I tu sanga e ole so le na fa pele ona malawina ilu mo fa msindonga nisi e moli mau I le mata upu ale tumalo fa palo to fa le ali numero tasi. Au tanto tali ila I se taimio le so e mawai se tanto wa filo inga. Ma le fionga ia lilo maiava maina vai. O lea ua maua mai le fa mtalanga I le rivainga o lea woli. I le mata upu e peona ave ai le sui o fa sale le anga numero tolu suia fai pule le to faia na mula ulu samileota o lena a mia avanto e faisa na fa mtalanga pe molima e winga inisi utua inga e winga le mata pule dei e bita o le fa ilo mai e setasi justo singa ale Samo Observer ile audio le so o lena tu la ia le suia fai pule o fa sale le anga numero tolu ilu mo le fa msinonga mai fa iloa tu wai e nate le avatua di moli mau ewi o le sa sapina oia ia pe le fa sa mori pule o sapina ia pe o le na au mai oia e fai sana moli mau e winga ile fa msinonga lea ile so ia mai o lo o fanga solo pea ia suenga e winga ile mata upule dei o le mata upu le fa atino I luma o le fa masino sili le fionga ia tiava su ia santiu perese ia fa before ia le li fa masino ia le antola sa Daryl Clark ia o le ana fa ilo mai le so ile li potile dei na fa pela o na tutula ile ftolenga ia na mula uluma ia fa ilo atu e nate lei langolangoina le fai au sana moli mak. Ai le I o antule mata pule tono le fam sinonga ma o le mafua anga le na ua le mafai ai ona ia fai se moli mak e fa antatau I le neifo I mata upu e le ngatailea o lea sa fa apea ona fa soa ma sui o lona I tumalo ia mai o le fa apea mai e sui o lona I tumalo e le tatau ona afia I fua lona tangata I moli mau o le neia whaam sinonga. Ia mai o le mafu angalalena o le wha mai le tala o le ua toi tolo po antu I le mataupu I le tau se fulu I le tai au ia antonu o le antele se tatu tala o le amaua I le teimia fio mai e le fionga ia li luma iava ia e wha malama fu inisi o mataupu sa wha pele o na wha solo mai le aso nafia o mai le so ia misi la vale neia mataupu o no lewa iei foi tonu ia male tu stalo sanga al vang fa failing champi le na tau va mai ia le fionga ia tu longa ile mata upu a fale ali numero just ile tala ua au mai ua fai mai meki e o enono fo ile fale popo ali I fo meni e sau sei fai sau upu e moni lei unga ua fa asale fale alu
ele male fia fia. Ai sai male fili, be ai sai ni mai ela ititi. Awe ole tupe esu engata. Tinga ole timu, fa apea male mugala. Sisi peni male kolo peni, be ato ala upalen. Chusa ole lima pauni, ile masina atoa. Chusa ole lima pauni, ile masina atoa. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pia manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tui pui o le fa na witi o tui pui le covid is flu river mo la tau is flu on tau sanga malunga atu fa pia ma tui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whaiwa umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se avanoa I teo no manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le lima se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau lima se lautala New Zealand po le lima se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O le mawale o le avanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso limo Januari. E ma whaifoi o le e angava ai le se I pe a lafo se top up tolus tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia tofoi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whaapitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. Awane MC Fasala Longa to Saul Radio Samoa le tamu sanga teto fitu le Malisi Pacific International Sevens ile aso se fulu male nimo November male malanta alo le Manuka Rovers I mangele maile iva le taiao los fulu au malo los yo afina wina le champignon le fo sanga balu au mai Samoa fa au mai fiti mai si au mai New Zealand le Malisi Pacific International Sevens lu afe los fulu male nimo awane MC lu le YouTube Radio Samoa tasi limba iva todu abo Ua mawhai ona awina atu nei whaasala launga. Ona o le langolango malosi a le Dry-Bond Construction Chemicals. Whafsota e nei loa Alethea Famuina I le Olua Tasi o Whālua Tasi Lima Fitueva. Le G-Mana Wholesale Autos, tuatu si Loa Valu, Atkinson Avenue o Tahuhu. Vili loa ngal malmana, tai ngal malmana, I le o Valu Selau, found on Lua, ono Lua Tasi. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe le aini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le Universite. Po le University Entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o luono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le aua tolu minuto mo te le afo le lua toi lu fitu minuto na ta leo ling tula. E tolu fiafilanga I le rivaenga o le aua li whaisi umi o tātou nofo valaval. E male fitalenga lea ia lungia pira pele dato no le pisi o le tutua. Male undanga lea le tātou whale tavale le City Cars I Nai Henderson I au kilani sifo. Le la vaenga o le aua ia whaatalo whantua I lau talenga o lungia. Ma lole au solo ma lole fai le faiva ya wa mai la utalenga ya le dai tu vai le ya o ia tante fa malo fa sia se umano o le ua fa fo ile lo fo le anga le tu le ta fe no I manu ia mau foi tala ja mau foi ia tato ia pusio to fanga bale ia vi ele tu e na fa fo se malo si no le vala wina
a se manu whaktai nei wano o leo mo ta whaapso ta inga e whaatau fo ta whata wale whaelau lo te fo tau tuama leo nanga man tu fo Christmas leo tatou tulata ia se manu ia o le nganga ba olunga lava ia ele mwhaianta se lo ta business e whaafelo i ta ue Samoa whaaftai atu le nganga whaaloalo Samoa le ngai mai nawa ia so tuana iatu tele mana no e tanto whaatau no ngai mai ia mo le toile nganga whaaftai o ia ma uam se umanu o tō manatu mai ai whaasalaunga ia e ono lo tō manatu mai fo i tātou whai uso whaalnu ia o leo mpawhoi tele tātou whaatau ia ma wafia i lawa tātou company nawa ia so tuana iatu ia mo le toile nganga whaaftai le ngata i lea ia whaafelo iatu le ia maulunga le tātou atunu ia o lo no whatapo mai lau maonte le ngata i lea ia lau whainga le tua o lo tala whaauto whaafale le manu ia walama ia le lantu fatu ainga tausio te tano o walama le tātou ngalwenga whai ia o le nei teimi a seu manu ia o le a whailo atu tulanga o le tā business ia wa fo ili so tau au o le tātou nuu le angai mai o le Christmas i leo tātou vai e a seu manu o leo e tā whapitoa noinga a whatau tau tā wale fau a man tātou le so la leo tā whaapine whaamaul tā tala a gai atu i a te sema i tu atu le tau sang fau ia e luatu lau ta vale ma vantu lau iPhone 17 Pro Max ia pe a fa pe fa tau sau ta vale ile tanto tem la leo failo antu lua tanto fa toa ia o lo ia il tanto lima feta la o le tanto lima fela le fa lulu na fai vinga a bawa lo ngol tanto sei ia na bawa lo lima fe mo la ta vale fo ia ile a Christmas temi na fa tanto sei la Stonewall Christmas ia fa il tanto sei nel tanto lo toa ia bale tanto whaapitoa tolu ia to stangata whaatau ta vale amanta tunei ia e mawala na hem la po ia male lima se lau ta la whaatau me ai e mawoli atu lau au ia pe whaale tonu wale credit pe le leila credit ia au fia umana e tantangata whaatau nei whaapitoa nei ia walau whaatau ngol Christmasi male tau sangafou ia o nei whaenga whaapitoa na male tatu rifero e lima se lau ta la tu ina atu lau au ia pe awina mai sta whaatau lo mwhaina tau tuai le o nanga ale city kai nei le aitele Lincoln Road ia ile tasi lua te maua ieri no whanga whaasanga i lela man metono ia man tanto whale ta vale tele mana noa i se manu ta vale for wili for doa ia me se for i lua whai toa ia man tele o tātou van ia mo nai a inga i tō tele nai whanau ta lia pe credit awat whale awat to e pole le teminde o leo e ta financial what wale talio nai tangata e whale tonu pa wale mea i a tomo mai pepa wexolo mana mia le tātou financial nei e mautinoa e te el ta wal fall Christmas e mautinoa ia e mau foi mlau lima se lau pe te saua e whaale tonu lo credit e mau lau lima se lau ta la e watu lo a e whatau ngā mea ai ia mo le Christmas mo le tau sanga fau io nai vaenga taua i se manu e mo le tuaile nganga whaaftai mo le tau telefoni o le olu atasi o mo le walu fitu lua wala au mai ai ulungia mo le tanto falta vale nel city car ia ma one ngalo lo laisene am tavale matalia be ia laisene la fateitai restricted mal full laisene ia ma se la full laisene Samoa talia ave tola tavale ia alo fatu Samoa la fatu saunga fa un ne vayaso ia te atu lo se fosse manu o va lo bala wina le fiaf ia ola be manuia ia la auto ona le soifo mo le agale le tua soifo mai manuia ia soifo manuia la singa auto le nia stofi ia misilanga antu fa ngol vega so le telengana ia ulungia pira peladanto le sui o le city cars awala le sai ngol stava mo o mo wa inga pe fa yo dente la like da e au kilani sifo lua tasilima valu iva lua fitu le lanto no mira o iva lua tasilima valu iva lua fitu Walau ia Emanuele i pisi tele ia le telengana ia ulungia le rifo i vaenga o lea wauli. O lewa toe lusfulua minute ona tale o leitu la e tolu tale tolu. Ia bea whaiele i o atu le taimni na wa mole tātou so ta inga mle fionga ia le lumaiava. Ia o le atu au dātu tātou tala i vai whanua i le ngana Samoa. Wala wale longa puia li i o lau topa ia malau tō man. Vatalavanti e Rachel Sifa mala inga i nā i Glen Enos. East Auckland o le mauto me ni vaenga o le awa uli ia mauto umalava o le nawanga i atu e piki le whana wa onga. Malo soifua o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Ayo folina ata sineleva ai. O te taua tuile sunei ave oi fai muse. Suine o ngana tunei sunga ilo la lele. E o fai oi manga sala o se ave nga ua mama. Ilata ua mafutanga. Silo tanga taipe nina etele ne te mane ese o oi le pele le mabaina ave ese. O e o la o masiofo. Ya so fai so. Sungai au mai ya yellow noto. Iletio fo ile poto. O e o la o masiofo. Ya so fai so. Se uana nau ia ile noto. La u ile tu sape fale o. Miliona vetu sulu ese. Asilava o ile bele. Una tsa afia. Veio se tu. Vai jana materia. Bella ngona pe fatu kumai. Ia so mabona ulo no sabi. Mafa atali tali se umali maya oyo la umani. Lo ma amora. Oyo wa umai. Oyo wa umai yo ulangona. Eito foto fongo manemo fa auto songa. Luloto yo mana o totoe. Te faya mo esto be fai mata e fai go pena o yo. Oyo la umasiofo. Ya so fai so. Sungai au maya yellow noto. Iletio fo ile poto. Oyo la umasiofo. Ya so fai so. Se uana nau ia ile loto. La u ile tu sape fale o. Lo masiofo. Lo masiofo. Lo masiofo lo fale na ua e matino. Le fifa ya ma uso. Le ne ya lo fa sa awina mai lunga. Oyo la wangel le te fa alua. Baby, it's a baya tu wana ola, vol masio fa fa bel belle rosio ne yanga, ole masina ole fetu asusulu manaya ole kitara malia oe of the fa tu saina. O se vai malu o sa o tu fantasisa o ia yesu bebe se fifia o angelu o wale lo fa o amo. Personality alone light up the room, just one kiss alone that make me a go boom. Oh, e ola o masiofo. Ya so fai so. Sungai au maya yellow noto. Iletio fo ile poto. O e ola masiofo. Ya so fai so. Se uana nau ia ile noto. La u ile tu sape fale o. Lo masiofo. Lo masiofo. Lo masiofo lo fale na ua e matino. Le fifa ya ma uso. Le ne ya lo fa sa awina mai lunga. Oyo la wangelu le te fa alua ina. Sama wala ivao male matua o fa amausili. Seiuli fa apea fo ile fuayali. Oh, te pese tu mafa ailoa awi matangi wala wiloa mapo e fitu ole mahota o malito. Seiuli fa apea fo ile fueli. Oh, te pese tu mabai loa awi matangi wala wiloa mapo e fitu ole mahota o manito. Ele loto.
Being on of young Malia, living Vangola, Woolly no to even Miduto Natalia, or late to La, a Tolova Talafantia Junior for more Malay Ainga, or Bavjobeda, Brisbane, Ostadia, living Vangola. Holy. Madachola don't know Nishu Tatuma, to a Mavitavale for Ilon to or Onga Lefana Ulia, Woli, hello to Mustemia to Oliver Viawa Tayo, I fall a far, take me, New Zealand, take me for Ida Sabo. Tato mai is tato timia warga kai sulang kai ole timile da kick off le talong al tato ban Samoa ya malo si mai Namibia ya o tele lo pena talo mo Samoa ma Namibia ai ole talong ale frito li lo na lua la manu Samoa maruia le tom finga le talong mo mua ele dava ya so tona yatu ele tato talong ale na fima Brazil Namibia la le tato te ping ile a forfane va viawa taiao ya ola le man Samoa sa yatu pa fi tele ma wa mai ile a sona na fila tato au temi mua la ina le lo Samoa le sunga ya Scott Seal stasi sa ver foi masuia le wallaby sa Australia jo sanga o mavai ile Jersey airport le overtau ale manu Samoa numero tasi Scott Seal lua samba ma lolo tonu ti tu monga fa ta le ni seu Captain le Theo McFarlane ile numero lima fo i mai miracle fight langi le numero ono fitu alamenda mutunga valu Jacopo Mapu iva le Jonathan Tomotene se fulu Rodney Yona se fulu matasi va fo ese ampelu maliko se fulu lua lalomilo numerous fulu tolu tu mua manu se fulu fa le trial a kiang ya malatanto fulu peki le va antao le Jacob o manga Faleo le ban Samoa Millennium Sanirivi Titi la Mustele Michael ala toa Ben Pentaya Nini Abraham Papali Kona Tupai Fale Tui Penny Ma Tuna Tui Tama Tasila Sui Fong Lewa Sound Yantola ban Samoa Alo Molatimi Mua ile so atayao ya ole sungale ya Scott Seal le alo fasino ile fionga ya la Mustele New no facility Tavita Seal ya stasi vo to man wala tanto awala manu Samoa e to sanga o mavai fa talvan toy le fionga ya la Mustele male tanto wa falolona le Pacific Way gift shop e dai sini ya ole fo e ma futa mai le rivai ngola woli ma lo la vale on sai ya ma lo fo ile Taiwan tai ole fai unha fola venga so nem le ala fanga solo ile tam sangalo no fitu ale malisi Pacific International Sevens ile malai le ole manu Rovers mai leiva ile taiao Walonga tino matangile o tala ua a beba ile o tama pana a Samoa ua pai no sei lauta alo wa malio alo sa ili malo ua ilo ai o Samoa i o mao
tama e malua I kita I mea nei o pahana tama Ua pati lima mata o toto sito e a ina A ole tina watu tulu ai ua le pisa Ia po uli uli lo tino Ai malama lama o mata Tama saboa Se ia tape totoa Taya ita Sapo ai lau tapua I E o malolo E whahangalo mai a ita Awane ia le tanga vai O loo tapa vai ai E o la paulo O ai se pasanga tau mai Pati lima mata o toto sito e a ina A ole tina watu tulu ai ua le pisa Ia po uli uli lo tino Ai malama lama o mata Tama saboa Se ia tape totoa Pati lima mata o toto sito e a ina A ole tina watu tulu ai ua le pisa Ia po uli uli lo tino Ai malama lama o mata Tama saboa Se ia tape totoa Tama saboa Se ia tape totoa Fatalo fatu I lau whaafonga le nei tu lau le aso a lo mai o tātou telefone ua tu whaatasia I lau Radio Samoa. O le ipotia mai nei le whaamalo le tu mauai o Andrew Costa mai lana tofinga o le Pulesili, le Social Investment Agency, I le o mai au se reportia le Independent Police Conduct Authority whatatau ia te ia maona ngai o inga le tau loa a o vea ai o ia mako misina o le au nanga o leo leo. O lea mata upe a fua mai tua inga o loa a fiai se tasio sui sa a vea ma sui komisina I lona taimi, ia Javon McSkimming. Mo le sila fia o lea mata upu o la walunga nei le antunu, o no Javon McSkimming o lo tua ia I sol ngā tu la fono tau feu sua inga tu low po le sexual offending, fa sanga lea I se tasio tamai tai, na o la ngā lulu e fa tasi le ofiso leo leo, o se savili po le non-sworn police employee. Maua a o le whaia le whaasia lea mawhine sa wheo I la ua, pe na whaia fo la ua mawhtanga whaapō uli. Ma o le awhianga o le sa avea ma komisina ia Andrew Costa o lona ufiufi lea o le mata upu, e pe ona tauma whai ai le wa awhia e li puti atu I leo leo, o ana whaasia whaia whaasanga ia McSkimming. O le mea mata o tia I le ne mata upu, o le maua ai le a awhia o nisio suisi nia o le mtanga luenga, I le ufiufina o mea sesea le li o Javon McSkimming. Ma ua whaalia lo lato whaaitu au ma le lea mana ia I o tua inga, ma whaasea lea tamai tai. Ma ua le te leo a whiango I lato nei, whapea na whaitau masina o tua turtangia ma whaasea le nei mawhine, ai au noa ma le sue ina. Ma e whaapea sa tau mawhai lava ina ia maalosi lo lato leo, ma tau mawhai lava e whaasesea lo le whaatino ai o le sue inga.
Mai leo o mai ai o report ia le Independent Police Conduct Authority na whaamanino le talia ai lava e Costa. Lona malolo ai, i le mai e o whaatala noanga ma le komisino tangata whainga luenga ia Sir Brian Rote. Whaamatala le minsta o le komisio tangata whainga luenga ia Judith Collins. Ua whaalia mai le nei reporti le matau tia tele o le whaale tonu na iai taita inga. E langona le maasiasi pe ana whaapea e maua lona ingoa i nei tua ainga reporti. Whamanino e Collins o se matau tia tele ma a whaatustusa tu ianga tausilio tūlanga a minsta e te ai lava le whaipule ma le minsta i nei tuainga tua inga. Whamawina fo i le whaate ia ai o le tamaita i minsta o le social investment ia Nicola Willis i tūlanga o leo o tuai o nei sa i lilinga. Ana whaalia le minsta o leo ia Mark Mitchell e te tau lava o Natalie Costa i lea mata upu. Whamanino le komisino o leo ia Richard Chambers o le a whaasolo suenga le King's Council i tūlanga tau ngā luenga po employment investigations. Ai wa whaalia fo e le taitai o le itua le leipa Chris Hipkins lona le fia tele o no o ia sa whaamaonia matofia Mick Skimmings e a vea masui ko masina. Ai whaapopo fo i Hipkins e le i o atu lava fo i se reporti po se whaamtalanga i tu saima whaasea o lo o iai tua inga nei. O fōlinga wa aia o le matau tia tele o ngā ioinga i lātou na tuu iai le whaatua tuanga e taitai ia le au nanga ma tuu iai fo i le taito nunga e malu puipui ai tangata e anga i atu moni fe sosoani. Ua whaasala nei le to ese mo le tolu tausanga ma le tolu masina le lii o Abdul Ahmadi i lona tu whaatasia ai o ngā luenga e watu ai le tele o ta avale ngau ia i atunu i fafo. I reporti ma le Star News na whaamawina ai o le nei tangata o se li Afghanistan ma sao sulu whai mai to tono New Zealand. Ma olo na au mawai to tono le atunu una ia amata whaatino ai loa sona pisinisi e a ngai le talepe ina o ta avale po le dismantling yard i kalai stete ma Wellingtoni. O pisinisi mautu maalo i e tutonu o ia whaitu. E whapea wā a fia lona tangata malana pisinisi ino wa ia whaia whaalilo lilo le talepe ai o leo atu le tolu sumalvalu o ta avale ngā o ia. Ma lea ngangai tufa ina atu ma avatu i atunu i fafo. Ma ua e valu se lau wafe le tau au whai o ta avale umanei na whaatino ai ngā yo i ngā whaasotu la fono. Ta ua i whaamtalanga ma reporti na amata whaatino e le ua whaasala nei ia ngā yo inga mai le vā o te sema lua o lua tolu a ngā ile masino au kuso lua o lua wha. Whamawino nisi o nei ta avale na maua atu lava i to tonu o nai i tu la a o le i avatu e whaamomoli mo atunu i fafo. Na maua leo le nei whaatinonga ina walu so lato o se whainga po se raid ili nofanga o le o iai le pisinisi i kalai stete ma o inana wa aiai e leo le tele o taavale na ngā oia. I le whaamsinonga na ta ua le whina wina e le itua leo e ala i le loia na tūlai mō i lato i le Crown Prosecutor ia Will Taffs mō le 5 tausanga ma le afa whaapeai ma le 1 tausanga e te tauna whaasalai Abdul. Finau Taffs e tala whiaunga ona o se ngā yoinga na iai lona wha moe e wha taunuina ma e leo o wa aia fo i se tūlanga sala mō o le neia lii. A o le loia na tūlai mō Abdul ia Philip McDonald na ia wha asoi le whamsinonga o ngā yoinga Abdul Ahmadi e le o se mea na ia fuafuaina. E le whapea foi na whaia e wha atupu ai se ti ngā i se tasi ma ia wha alia foi tūlanga whainga tālo iai lona whiangai ai o se tangata sulfai. Whaaliele amata titilo le li whaamasino ia Judge Quentin Hicks i whaasalanga i 5 tausanga o no le te leo a whianga i olo iai la tau wā whiele ne mata upu ma ele avea fo i le leo le pisinisi matulanga e alo fia ai le tulafono. Ma ana tui titia mai lana whaasalanga e ala se talosanga tosu 5% o no tulanga ma ale olo iai o ia malona ainga. O lea na alai loa o na taunu mai le whai unga i le tolu tausanga ma le tolu masina. Whamaunia le iai o fuafuanga le neia lii e apili le whai unga. Inisha tala whaamanino mai le au nanga le soifua maloloina le Health New Zealand National Public Health Services le whaopopo atu ai o tupe po se leni mo le whaatino ai o tuipuipui o le misela ina ia hawhia i latou e leo ni tangata no fomau ma e leo ni siti seni New Zealand. O lo i te tono le atu nuu i le taimi nei. Tau mawhainga lava ina ia tali atu i le pepesi o le whaamai. O lo na winga e awhia umai tangata ngā luenga whawai taimi po Recognised Seasonal Employees po RSE Workers ma o le awhia tuipuipui le MMR e au noa masitutongi. O se fuafuanga o whaatino lea ina ia mauti noa le tui titi ai o le pepesi o le whaamai o le misela i le atu nuu
Ai meise ia tau fia le ono o atuai i atu no utu toa oi po o le Pasifika. I le taimi nei ua whaapopo atu le tasi o tangata le numera o e wa fia le misela ma ua o tuai le numera i le 10 Ai ui i le fwai numero wha mawina le toa 10 ua wha solo manuia ma ua le toa iai se tūlanga i ono mawhai o na pesi ai se isi mai ai lato nei. Po o le vaenga o ta ule ngana Peritania, they are no longer infectious. Mai tala mulmuli, e silia ma le tolu afe valu se lau whaia onga o taitai o i lato mau whailonga mai whaasino manga ese. O tangata no mai tu e fio le laulangi. O le ao mai whaatasi mo se whanotanga tele whaia mai i nei i au kilani. O le nei whanotanga u whaingoina o le World Indigenous Peoples Conference on Education. Ma o le taimi mo mua lea i le 20 tausanga, ua toe talimalo ai Aotearoa ai le nei whanotanga. Le 5 aso le a whaatautai ai le nei whanotanga, e pe ona talimalo ai le te wangana aronui Tamaki Makaurau, po le Auckland University of Technology, ma ngāti whātua o Rake. Ma o le a whaatautai i le Aotea Center, mai le aso swuma le ono anga i le 20 o Novema. Whamauino le amata lea whaamoemoe se pōwhiri, po se tū ma se anga i whanua Māori, ma se Parade of Nations e au fia le silia, ma le 20 anga nu ese. Whaalia teitai whono le nei whaatasinga o le awa ai le pātipati o tū ma anga whaaleanga nuu o atu nuu o le a awai o le ngangana ai maisel whaaso ai o le lumana i o a o onga whaaleanga nuu. O tātou telefona mo le nei tū la whaatai whaafunga mai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O ai fo I o le mua nei E le tau mate peni pese mai fea A ia malama O lei ano foi le moana O lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga E o lei a lava o le ngata I fale Eta ele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe E olei a lava o le ngata I fale Eta ele lava I le taifana E tautai ai lava sauma e afe Later
Dan sa enjoy fa fungalan tunu swampu pungana on tan tu tala I vai fanua le vangola woli pe ona tu va siele le fionga ya lulu ili aisha hu chol vango telefone we radio Samoa wala le long pu ili lo tu pa ia malo tu man tu fa telefone tu ma tu le wanga ya tu ainga ma fa now ile tu wai for your holiday stofi malo tu witi wa me tu ya mi la holiday ya so sai tamle sai tinga le ya fe le sa fi su enga na mai su enga ile ding ya woli ya po le tai ya fo ya na leila ya ole fua sa e lulu ile ding tau sanga ole ai selselina fo ali tamit faina e to anga ile onga ma faia mea onga mai usta ilo faia onga mai usta yo mantu ya ole mo fo ile unga le ile fa unga tau sanga ai faia na e fa no ta ya me le usta ya ole fo le na ole selsele tanto ile fa unga le ding tau sanga bisele na tau sanga fo ja, tu fa wa tu ile tanto wa programma le va ngola uli tal per ja le tanto so tinga le fionga ja li ma java mai na vai ni si ma ta upu fa pela no tu le mai tono le tanto tru sa mo mai le so an nafi ja ma le so fo mi si le vani si fa si donga ia ole tanto wa finga pano tai pe ro ma vai atu awala vole long pu yeli lo chompa ia ya malo chompa banu a fele vcha ma tumai chalo famano sui fu Cristina Tanuvasa male ainga mauto ali ya malo la vole foi le foi Manatu le mafutana o emagu o emanatu maita o tu mawita ilo fatu
Sao se aso tatoe fia vai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi Mana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele Fai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai Oh Yahweh Tini lufia vai A fai wa e fuli tua mai Le fia fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la opele o tele tu
whaamaoni na ole taimi e loa ole mea moni talo fai le tangata o la masalo salo le vevela o le toto o le mawhai ai o na ngalo e tali masani o oi ai se aso whaato sinai o lo mana o ma whau whanga wa whelanu lanu a i mo le tanai tai talo whai le tangata o la masalo salo e o la masalo le vevela o le toto o le mawhai ai o na ngalo e tali masani o oi ai se aso whaato sinai o lo mana o ma whau whanga wa whelanu lanu a i mo le tanai tai O nisi whawhiwhianga susa whiloi ala Radio Samoa le divaingo lea woli I na ua toe lusful whami dute o na tā leo lingtu la e whai le di fwoi vaingo lea so whiwhilanga ngō la ua mawala tānto whilo inga I le divaingo lea woli ma le whianga yali lumo yawa mai na vai le sui lo tānto wala leo mai sa moa wa fwoi le longa puia li o lo taupa ia e ma lo tau malu nisi umata upu ai misi ai le la walunga o le mata upu leo whamsironga o whainga pālo tai pe o na tāli tali ai. Ia nisi o tau banga e pe o le ile wha moe wha tono ina ila. So, ia wha tala whantua ila ni vaenga la so ila whionga lilo ma yawa ma lo le ngā lue ma lo fo I ala tau antai. Ila neia sa tofi ia ma lo le wha ma losi. Tala whafonga mua, tala whatifo I le pa ia o se tātou atunu olo mai mo whafonga mai. Ia I tue fia lalange mai se lava I New Zealand. I le nei fo ia o li matango fie I Samoa nei malo le tawata I fonga mua fa malo fo I se tātou atunu o le tapuai. Ia me sei fo I o whaiva ese o lo o alo atu ia I e pei o ngā luenga, o ngā whanau ia manisi o wha moe moenga. Ia me sei fo I nisi o la tau sao ni uni malanga mai lo tātou atunu I le nei vai tau o le tau sanga. Ioi, tātou te tau whaifa malo lava lilo ai tātele se antu hui lele I le manta upule la walunga I le neia sa tofi. E tau whalonga tu e ana to e asia I le tai awana le ilari wa kau le pisa mai fo ingi palolo li ai wa kelen kou palo. O le mea mali, e sa o ana me whengali, o ka le ango mai le I le whaleika. Ai whai asi kele le palolo le nga ai I le whaleika. Ese no ue anga I mai ai. O nisi nei le moto polo. Tava ia. O nisi o tuai whale latai. O nisi o fio anga e tuai lata sa whata. Ai o le tūlanga le nā li whonga mua. E sa wa oe wa e fia kausami palolo kele. Ia e o aia ke amne ia palunga sa kausanga le oku ai e anga pa ia ku se palolo. Ia a le tūlanga na o lea na maua ia na tā na pōl palolo. O na lea na wa aia ia le au whaatau palolo I taini makete o I le aso. Ia ma o lo whaatau ala tau whang palolo. E le la iki whang palolo. E ke le whang palolo. Ai ua pa u le tau o tātou palolo wanga ua kili. Ia se vanga ngai ka whelele ki ai ngai o whakau palolo o lo wai. Ngai la kulo le whema. Ia se lau ka la ka mai container ngali. O le silawa ai ngā pui ngale le ia ila ko container whakawhapingi a palole hui ngai. Ai le kamalanga whiwhai mea mai lua whea. Ia po le afi ia o le tūlanga lawal nā I le tātou I al palolo. Ia ai wana po mantua la sa sfutolu ma le sa sfutwha lea na whatūlanga mai e fo il tausanga il masinal ni. Ia le wa mautonu ia wale leiwa. Ai lo sa vai po la se kala mai ele mo se tala sa vai a wole le wa maua se palolo mo tune punu se le lava masina ya o kitopa o tau sanga ya o kitopa o taule mo se palolo po ma lo fa ta yo le menta wana wa mai tawat ya o le na wa ele ai nai tu mua ya se ka ko fa ka ni po le se tala mai le montele sala fai le wa ya vana mai ala tanto filo inga le so lua ye ni mta tu ua le na fa peleo na tali mai ele tanto tu ya mi se la vai ya fa mi se longa ya o fainga palota
E iei fo ia le tangi le na e saunoina. Mai le vang whai le HRPP. Le ana whape whongaina i le whaamasinonga i le so. E se a mia lo whiringano le na e awa ia tei pot whaamasino. Ia pe nā mai ia taulamanga i le so. Ia awa fui na mata upu e aona sila fia le turu. O tai awana le lai le se fulu. Le na bala awa le mata upu e wha wau. E le o le mata upu au tu. Ai wa whapena ona iei le talo sanga mai le vaenga wha upai le HRPP. Wha uruina i le sua fo se tasio li whaipule. O le vaenga wha upai. Ina ia mawhai ona avea ma intervina. Ia po o ila tau o se tasio o vaenga e awai i le mata upule pe ona iei le tangia atu i loma Lancelota la me ko wha asanga i ato e lupe ponguli nuku o ni semu. Fale ali li tas. E tu malo fa palota fale ali tas. Lea la na whai ana leila wa le na tua mai i le aso lua. Pe whai na tātala noa mo o tusia o pele mako pawa i le ofisi. Ai wha apea loa e kakau o mafufonga. Ia pe whafonga i po i le tu malo ia male atunu. I le aso. Ia le talo sanga le ale HRPP. Ia o atuloa na leila le tai au. Ia ua mātou anga ia tu. Ia a wha iloa fo ia lo ia o lo o tutula i monu mta upu. O mta upu lava ia le tangi a tu iloma. Ia o lo tutula ia ia tamaita ilo ia mural lui. Ia whapea fo i mali tamaita i lo ia maunga Precious Chang. Ia o le tu a le HRPP le wanga ia tu mali lātou tālo sanga. O lo tula ia whai malo matu mua Matthew Lemsio. Ia o le tula la meko i le tūlanga i le talo sanga lea le HRPP. O lo tula i mai ia le awhionga ia unasa uni support. O se tasio tamaita ilo ia. O le au tula ia pe o na whailoa mai ai o le mata upulea so. O le manao o le HRPP ia watalo sanga atu ai. Ina ia join as an intervener i le mata upu. I le tangi lea o lo whapea ona ia i luma me o le whamasinonga. Ia, o le whaasolo la ia lea o le pesili la ona o le whoina watu le submission ai whoilingo. Au nasa. Ia, ko lana whinaunga i le mata upu lea i le tangi le HRPP. O lea mauai. Ia, o lo mana o mia lea whoining. Le se lima so whaingaruenga. Ina ia whamatu mai le whamasinonga. E whapena ai ona toi tilo tutoa. Respond ai la ia lea i le talo sanga lea. I allocations ia o tu ua inga ia wa watu. Ona o tonu o whamatalanga ia matu ua inga ia. Ia o lo whapea mai ia unasa. O lo o iai ia me fo ia o hearsay. O lo o iai ia hearsay i tonu i ia o le isi foi tūlanga o lo o whapena ona tau salainai ia se tasio. Konga mua e mau mai ia. Ia, saundo ia. O lo whapena ona tau salainai ia se tasio ia lana clients. I te tonu o nisi o evidence o audios. Fo ienga record o se ta uai o se funtanga ale vaenga whai o talo sanga atu ina ia join as an intervener. I le mata upula. Ia, o le facility for whamasinonga le umitele o le taimile ua mana o mia e unasa e tilo ai le mata upu. Nei wai na wala anu mai e le whamasinonga ia le tō whanam lau ulu Samileota. Awa pe o ia lena sapina. Lena na ave ele tusi masamania ma whape ele whamasinonga. Tawa nau o atu give evidence le mea lea. Wa iai fo lana whamatalanga whaatautou i luma le whamasinonga. O lea lana fasili mai ei loa ia le whamasinonga. Ona, o lea wa te i umalo o ia e o ai le lo ia le HRPP. E o ia nasa unisapo. E o ia Muron ma Precious. O le whate ia uma, i le tusi le whato a whaila atu e namunau ulu. E whaapea, wa reluctant e give evidence. Wa wale mana o whaile
wa unwilling wale mana o mana tu fa wau abatu sana mau i luma fa masinonga le mata pula ya ole tulanga lalanan pasiningi ai lo fa masinonga ya le tofa nam laulu ia mafa pe te fa masinonga ole na sapina FMI olona presence olona o atu ona ole na sapina ia le fa masinonga ole na mai tu ia o atu fa malus ai ole olona langona ole a exercise long right ole a fa pena ona fa iloa atu lona ya tau ele tau ai ona awai ua manatu ia ele au tau ona awai in tau pule ya na fa pe mai lola ia fa masinonga wa la na mafua ya fa iloa atu lo mafua angale aba tu ona ele o manatu lona i tu malo ua fa pe mai lona i tu malo fa se male mata pule ona involve ya ol tulanga la na la yona na fa iloa ti e fai mai lole le fa masinonga ele so wa ya tau ole wa sapina o ele court when you sapina ole ya e kakaunga e give evidence ele I fa pe o so wa manatu na e sa wai ete moni ma e mai la ma le ai ole fa malo si atu ma le poloa i le fa masinonga ina ya tu mai na ya fio mai nei ina ya mfai ona tu mai la ma ya o tulanga lana ya fasiri lo fa masinonga o lau saini le ne ona ma fo fasiri fa masinonga fa mtanga fa pe anam la ulu o ia sai fafo ya o mai foi wa uma na prepare uma e ana ele la to vaenga ya me uma o mta upule nei ya e pe ya ona fa fasiri tu lo fa masinonga pe ona o tau e o le affidavit langa fa kalanga fa tau sila tola fa masinonga na e tilo lau fa mtalang fa tau fa mai ia o lau saini le ia o ole saini ai ia o le melal na le awala toi fa sila fa masinonga po le ala le tulanga wala e sei si mafuanga wala yo na le fi mana o fa awa ma na tu mai la na mau ia e fa mai le ai o le pawa le o le tulanga wa le manatu ai fa awa wina ma ese mai nta upule nei ona o lona I tumalo le wa o tilo mai ia te ia nta upule nei fa pe mai e siri ai le fa se ese mai nta upule nei a wone involve ai o le tulanga la na ia e o ai ia fai malo Matthew Lemsio na tula ia tu fai malo o ia e fa te ia ele ia se tulanga foi le fai lo atu na mna ulu mua me la le la abla kusi wai fai lo ia e representing me la le la abla kusi o ile court e fa mole ole e te sai lo right e se mai o kele o fi manga o fa o la mon mau le o tele o fi mna o awai nta pula ya ole upu palna a Matthew fai malo ia tu ina tu fa masinonga ma au mai e lo fa masinonga la na fa yunga na leila solo pole mta upule lua le o le nei le o le la bala sol nei o le la sol nei solo po ati mta upule lua e o ya le applicant e aki mai pole ale mea e tawai ona ave ila toma intervene i tono mta upule io fa penga foi la respond i kaka e respond pole i le tu tani wa me fina mai foi la to argument le sta wa na bele HRPP ya ma intervene po se awai e fa po atu ile mata upule le wa ona ole tulanga foi le ila o ai tu olo va ila to so tu la fono le withdraw le o tangi le a tuilo malameko ma namta upu ma toi lupi o so lai ko ngula ko wa le wa o tu la taina na fa i ulam ta upu wa tu langa tonu ale na wa la ave tu ale le mata autu il tang ya mana olole HRPP e faila ko ma intervina e to ato olono winga i ma fo anga olo ta wa foi la mo ma le evidence le ta wa le audio ya maniso mo ma olo ta wa le ta pule ole yunga la pharmacy no ngana mai leila ma lo ta tu le lua ya watu e aki watu le mena aki ma le HRPP tu langa e tarfia nga yena ve ma intervina ai tali mai le tu tali la to ye pola tu langa le tarfia nga yen yo o tali inga ya
ai tu fa masinonga ia o le mea tu mato o mai lo mato malolo mato mai mato malolo makau kau episode foile information e tele wa fa longo ye le coordinator ya awa wa tele le tulanga foile le wa we don't really know wa kaule o le sido ia na tala no mai fa mai o le lo ngela pola le sa ka nga kala ngo pola me ka nga fight ale wa mai information a ki wa tu ya le application ne ma le telefon ia fa pe mai lo e toi fo ya tu le lua ma to toi fo ya tu ne le lua ya wa ese foi me wa ya ile tala ai wa o fa tope atu ele tala o fa masinonga I lo ia ya la tu telefon ai tu fa masinonga e mali li o le wa tolo atu ele fionga ile fa masino sili ya male a fionga fo ya le ata wa sa Darrell ia le mata pu e toi fo fonga ta o se fu lo no winga la o fa yunga la le na mai le e ta o se fulu e watu e toi fina watu ia le application ne ma le telefon ia ono no winga le tula na pai tai au le sifulu tai au o le aspirate tai au le e fulinga mai lilo mai vai la to mai tau fasa mai am nei te o se o le tau ma fai le vai nga pu fai ale sui lea na ave mo I tonu la na tangi o le fai ngā pālota a le na toi whiringa loe au mai tuala na lana tangi e whaasanga le sui pāle mia. Ia a lepe I e fōlinga mai wa tāti ala le mta upule I o. A lepe I wa toi whina uia le sui tau vā o le vāenga whau whaila wale tasi. Ia malana vāenga whau whaile nau whi toi tono o le whainga pālota. O le sa o le a lilu mai. Ia, o le e wa apalai a kura HRPP a o le wa fōu ia le ave itua o le mta upu. Mta upu au tu. Tangi o whainga whaala tua sa whai ele pālota. I le vā leo tuiloma ma toi lupe. O lea la wa iei, o ta otan mita haupul na, o lea wa iei fo ia tūlanga uma o whina wa inga I le vā, ia ma tūlanga o le abatu fo o tālu sanga ina I toi whau I tua. Peitai. O lea ua, o mai no le HRPP. Ona e lea ia se mea, e kupu fuari. Mari. O te iloa o lana iloa ele HRPP se tala I le mata upulea. O lo o iai a lato tukua inga. Lea lato mwhai o lai lo lato e o mai. E apa like awa ele whapea ngā pāti mua I le mata upulea. It's just two people lenga involved le maka upulea e maua mai. Mali Lua tangata. Na o tu ilo malan se lo tala meko. Ma to e lupe po ngul nuku on semo. O sui na tā mo mo fale ali tasi. Le whainga palota le o mati pei wa alu le maka upo ale kua kua I le paki nga sa waila me ko tonu ale HRPP na tau vai la le fu ale HRPP loma. A le la o tinu le HRPP ma maua foi la tau fa matalanga po ani mau mani me fa pena. O le ia le mea se oso mai lole HRPP e tau sanga pe ma fai so lato wavanoa. E ave ai lato ma se vaenga e intervene. Ia o la folfa sa mo ka intervena. Ia, e wha lawe Ole, e wha lawe le matau. Ioi. E wha lawe atu, ona lai iai la lato whinaunga. Ona lato whinaunga la lea. E au mai la mau I luma. Ole apalai le na pol tau sanga na le HRPP. Lea na tu e fonga nei, fonga mua. Lena tu e whalangolonga e whamasinonga. Pei ana tātala no whai atu. E te taula nao mai le HRPP mangia ko mau malorosia. Ia. Mau nia lele. Without māsaru salonga. Fo I e whame I kako e māsaru mia le mau. Without that. E blue vai. Le aila e sa oala le HRPP. Malonga intervene mai kongu I le maka upu leo le ele mele te se. Lele. O le mea lana tu e whai nei. Lea lawa. Bueno, foi para masinonga e foi e fasilingia. Ia. Le lawa wa tula ia tulola wa maua lola o le mea faula le nga maua. O le kusi le nga maua le kai au ngi. Tusia anamla ulu samileota. Ia. O ia le na sapina. Wa ngalo ia ka ikal pasa mo sapina. Ia, o ia le na sapina pe na ora pe na polo ai foi el famasinonga sawe. Fa malosi ele so loko e peke musu. E au mai whamalosia oi. Ia. Au mai oi. E te whailau mau I tonu I ona o le ingoa o namlau ulu. Le wha luai le tangi lea le HRPP. Le tarsanga lea. Le alawa mai loa. Pesiringia loa le whamasinonga ia.
nam la ulu ina wa mai a ona fasilingia le tu le lo ia tu lo mai le mata upule Ia. o lan me wa talo sanga ia unasa mo se lima so mo le piliota le lima so working days painga wenga se ia tilo to ai I mea ia wa mai o le affidavit o le whaamtalanga whaatauto lona lua o le tusi o le tusi la lea wa maua nei le tai au nei lea wa tusi mai ia nam lau ulu e whapea mai wa reluctant e a vea ia ma moli mau ma wha au I tono na ta upule nei e peo na ele application ale peo na ele tāsanga le chapipipi ia o nao la whai mai ka la nasa ia o lai ia moli mau I toni o pe o le audio le mea uma ia e hia se isi mea Ia. ia fo isi tūlanga wa incriminate o le alo fasa mole incriminate Ia. wa taksalaina ia wa Ia. Wa fia tuaile le suafa o aile tangata. Ia, fia kwaile le lana client. I te tonu o mau ia le au mai e le HRPP. O le tūlanga la le nā. Saula manam la ulu ia whamela na tusi o ua mana o e abese ia ma le mata upu lea. Ia. O le o te mana e whaawa. Ia le whasiringi ia le whamasinonga so unless we continue on le mea le kusima mea uma ia. Pai mai whamasinonga. O le application po le tau sangala utatia le HRPP o la fina mai le tau tu HRPP po ato mafuanga. Alu fo o le respondent. Fina mai po le alme le tau fianga i le fina unga le HRPP as an intervener. O e maua mai momo. Ia mea tanu ana le mtupu nei. Ai whawhewhea la o na wafa ali le whiranga no le tōwhai ana mula ulu. Ia wanu te malamala mātua le Sabina lo no inga polo ia whamalosi e le whamsinonga e tauna o antu I le so. Ona o ia le tūsia le swafa. E toi tūla I lanu talenga I ana mula ulu le aso antai au po lea se tau mana tō ti ai I le antau le Charles fulu antai au a lilo maia. Pēna o le pau fwoi nao le muri bangu pe iei manisi o muri ma. Le ai, o la e a fwoi nei. Na oda mai ang yei e samania ia le tō whana mlau ulu. Ia. E toi o atu nei pua. Pei tai o le watolo po mo tai. Olo na winga toi o atu na mlau ulu. Whailana mo li mau. Olo na winga o leo solo ale mata upu. Ai ele me whangawa whaka ko whamasingo ngā whape na o a whaisa mata upu e sos mai le mata upu tele. E iai ale taimi e taunu o ele whai unga whamasino ngā malato au mai ele la to whai unga. O lena whai le aso su e ngal tūlanga lea. Ai a whai ia tūlanga I tusi. Le winga la utala. Wai ese mai le mata upu tele le mele le ia allocations ia. Ia le tūlanga o le toe musu. Male le toe ngā wai o namla ule toi ave ia mo le mau le lo lana na sa wai malana tusi o lo na winga ia ia tai me au mai ia le famasinonga lana ia fai unga ai o le tala le famasinonga na leina ia fa pena o na o atu namla ulu lo na tusi sa mania le ro sa mania ai as a witness ia what to fai lana ma fina what to ile HRPP ile ala ia la na intervene ia fa pena foi o le tutali I le ala e le tawai ona fa la blavi mai foi le HRPP lu ta pule fa le ali tas Lono winga lilo mai yava le so finanga fa mata o no mo tai au pe talia le fa la blavi le HRPP pe le o tai awa tato te lo ai funga mua le mta upu awai na batu lo ia o te lo ka ilo yai a fa ye umi ia ai ale ia no winga e va veale le fai unga famsino to lo fianga yo le fionga el famsino sili le fionga ya satiu simativa perese ia fa pe foi ia le ia tawal sa Gerald Clark ia le olo o fa pena ona ia le tau vinda mta pule nei ile talo sanga le HRPP ile aveo ia se tase fa la beatu tono mta pule ona ia yala o la tau na fina nga mala tau lo ia ka whakalongolongo la kaya wala mea ia fina mai HRPP Lele o tau mantua I se whamsidonga mombo wha pen tupul tala wha solpito a tanto whamsidonga ia o whainga pālo tali ai peia o le mea mua ne whalongo iai I tūlanga foi lele o le as a party e intervene o le whainga
o le whamasinonga le tumalo lea. I ona sui tau, sa tau vā le pārota. Ia, e tūlanga pea na tata noa, e mangkua kakalangoa ngai kakalangoa ai. Pea na tata noa, so o a konga mua, e il tūlanga whailele awe tua mo le whamai upo o tūlanga o isi whinaunga, e ala iona awe tūlanga ta apu ia maua le peace and harmony. Fide mu, Io, le file mu o le tumalo, ia walava lea whinaunga, tu uia lata mai atu. E ngofo e lea i elo taimi. Ia, e iei fo isi mea e waka kau make kuai, o kau make nga. E fo inisi mea wa kau make kuai. O wa e me fo ngai wa involve papaki. Wapea, ia. E iti o te waka puka iloa nga mea, ia, la whaika ko mele, ia, ngofo e laiku, e whasao kumako leiku. Mea umana e taro siya. Ele o iei ni mea whapea nai tonu i. Ai ole tūlanga le e tā ua mai. Ia, ole iei moli mau wale i HRPP. Ole whai mai lanto e la tau moli mau. Ia, ole whai wai ele ori ole wa lenga ave uma i leisi fo i tū olo o de tutali. Ia, o ina la lai tiro i la tau le whai mai una sa ole tele o whamtalanga i e tonu o whamtalanga whatautō ia. Ia, o hia sei. O mea na whalongo iai. E leo ni mea na ai, vai tino iai, o ia na whai iai. Le ai. Ia, o mela na lefe mai e una sa ia, e watu sa taimi e. Ia, mai le whamasinonga wa umi tele ia le tūlanga lea. Ia, e pei whai la le tūlanga lea wa o whapea mai e ia, e ia le tala le sunga le ia tau al sana whai. Ai se i o koe whanongonongo whale ia le oti. Ina ua tau le upu lea incriminate. Incrimination. Incrimination. Ia, pe wa afia anto ai fua le stangata i le mele tala noa me i le sivaeng. Ia, ole na, i ole fwoi tā ua e sami. Ole fwoi tā ua e namla u. Sami leo ta. Ia, ilana fwoi whamatananga. O ia, ole ma ua pe o tala ia, ole sa whai tono le fono le HRPP. Ma whamawina. Ia, ma watu al whailau tus. Ia, e te lea mea, ai o tātou whaalongo le lei a tae au. O le maanga ia le mea, o se i whekalai mai la ia namlau. O la tonu ala le mele na la iona whailanga affidavit, o amea lai tonu na affidavit. Ia, e whaangolongo ia le tātou whamasinonga. Ia, mafua fo i sa la tau whaiunga i le whaaunu talia. O le tārsanga le HRPP e whaalablawe atu num tā upo lea. Ia, pe e whaaunu le talia fo. O a oituna e lua e on mai whaiunga le whamasinonga fonga mua. Lerik, mahalo whau teik nei tawa i sisi ma tau e te fia sao no i waka look forward fo ilan tau se fulu an tai awa o taulela moli mawina. Ia antonu an toi maua sisi a whawhantal. Be wha wau be wha muta po le ale tūlanga i a lilu mea. Antonu le a mosef so ta inga la so an tai au pea. E maua tau so ta inga whai au tai masani alele a whalua tai au. Ina ia mwhai a alea. Ia u whawawe a koe au se sina mea la kiki a wafo de sila fia il tata o tunu o tūlanga o le ai le tūlanga le ai le i le tārsanga le HRPP vea i ma se palablawa i tunu o le mata upo lea. Lerik mahalo whau teik mo le antalangang whau teik mo le tātu li poti le dingvaeng o le fiafia lino ma yawa tau i nei maua pelo mahalo sia wale tautu ino le pa ia ma le malo le tātu o tunu wha moe le alo fole tua la tātu toi whilo iai i le aso a taiao ia maua nisi tala wala vole long puia li i o le tātu o tunu i New Zealand nei wha pe fo i lalangi ato a mo yesu whilangalo taurunga i le tātu whilo inga le so Ia, whaktai tele a whanga mua o le tūlanga e aona tutuloa. Ia, e se foi nei mta upu mai tele o sisi o manga mta upu o paro tai pei ona ia i mai tausanga umawai mani nei foi tausanga. Ia e atonu. O i foi, e whaatu langa e foi i el whamasinonga, sana whai unga. Ia, e o mai nisi o mea i le lumana. Ia, le ua tati atu le ala fua le lei e pei o le mta upu le nei ua tatou whapena ona vava ai foi ia masilisila mai foi ia se tata o tunu wa tata talia ia le aso taia ia na maua leo le atoanga pe talia le tasanga le HRPP ia pe fa awa lava foi ia le mea finangalo ia isu i tau vai to lua ia o lea ua ia le foi tu malo e tu sai foi o le famasinonga na o la
fa pena ona anga I mai ai fa masinonga se tātou tunu o inisio tūlanga o mta upu I tangi o le palo tai pe ona tuana I whonga mua ai tārusia o tai au mauaro so I fuamanuia ia fa pia fo I tātou tunu tātou e whailoa I la ia lea e mo nei tai whaktai te lea whonga mua wa e fa so sa me ia ke lo ke kone ko o lo la ke fie mana o ai alu lo pokalame nei le fe nei ia e whaktai te le sa mo ile tutu lo mai foi o tātou mta upu mai whamasinonga ia tau nā lo whale atua I le tau tāpua inga e me se foi o le nei a fiafi I le foi atu I ainga manuia lau tiu te whaawau whanga mua mai a teo nei tau whaase pua Soi fua mai manuia le fianga ia le lua iawa mai na vai le sui o le tātu wala leo I Samoa le nei vahenga le fiafi wala vai le tau tuina o lo o topa ia ma lo o toma malu. Taurunga tui nā mala tau tuma o Samoa le rivaenga o leso lesa ngana ia o le tau tamali I le tātou maafutanga e poto ala tau tai e le taimi e sasi e lana. Ai tai te atu le tualo tau soifua ia mala mantu nei ola I leso a tai au ia tātou toi fitapa I e foi I lunga o peau mga lunga le. Ea le fionga ia le ia tau savea ma le polo kalambe nganga I fo faiva lewa te pena mai ia wala vai ia le tau maafutanga wha wau le rivaenga o le. Fiafi manga loa I so leo I lau titi faitamba maruia le nei vaenga o le aso soifua ia.